Slav u demo bخير به تماشاوانی دلال. اش ویدیو بشن پورتال ریا تزه از بیلاستورکی بخیرات نوادکم. تماشاوانی عزیز از پرکیف خوشم که ایرو در فتا من هی ناسیابا بدم خانم گلک جو کرد پروار و ولد حس. برسی به هم سی چهار مهان کنفرانس جنین کرد تبلیغنا گلک جنین شهر چهار پرچین کردستانی و دیاسپورای سرهل یعنی اونلاین ها در خستن. اشتی کنفرانسی گلک جوین پانیل بکردن و ایرو کمک اندامین انجمان جنین کردستانی دیاسپورای میوان این ویدیو بشن ریا تزنه. اوان هجاین گلک خبات خدمت که باش و بتدار جبو گل جوا که مکرنه او دکنجی. گور من خانم این دلال یعنی چه من گفت تکوشنری بالات پروار و نمونه میوانین ما اف خانم این رزدارن سیران دوران سروک فدراسیون جنین کردن سویده نارین عمر هلبستوان نویسکار برجاف خناف هجو افجی اسیوید کمی تبیمه به یعنی درنگیت که به جواکناس لکولینر سروکا کمالا رونایی سروکا هفگرتنا جنین کرد دیاسپورا سرناوی رفشان بدرخان دیا جوان هلبستوان و نویسکار نافدار گوهر بامو هلبستوان بر بسیار فدراسیون کمالا این کردن سوویتا بریل آلمانیا جهاتی بون و زنبون خواد هر درنه که دمروف یعنی راستی ناف و رولا هن جنان تهو خادی یعنی جنشی خادی جی که گرینگ بونه و دهات ناسین گلک جنین چالکوانی این کردستانی هبون دمامه داشی جی که بخواشی و سربلندیه که گلک جنین چالاک و سرفراست ولات هست و بسپورین هجاق یابون جنا کرد جوی دیرو که دور و دریشت نبی پار با و جی دور نکرد یا امور خوا لیدایه وان سالین داوی گلک ولات اوروپای امریکای روسیای کردن دیاسپورای ریخستنان و کمالای نوات کن اوروپای دورا 2 میلیون کرد هنلی اگر شمارا کردنش در وای اوروپای دجینم بحث بینن دبی 8 میلیون زیده تر به یعنی بگمان افهزه که گرینگه و پوتنسیال که گلک مزنه وی قناقی داشت بو خباته که کوردیناسیون نوا کردان دا قوی کردن تکلین کردانش بو پشگریا تفگرا یعنی تفگر کرد یاد تویرا جبو پاراستنا مافین مروان جبو خبات دیپلماتیک یعنی پیدا کردن دوست و حوالان آگادار کردن رایا گیشتی یا اوروپا یا موالات دنش بو آلیکاری و پشکریا همون بشن کردستانی یعنی اونا کار و خبات خود ماشینن و درفتن نو دافرینن یعنی اف دیاسپورت کاره به پرادنا براجیانی و کردستانی هر وقت کاره بو برجیواندیا کردا به لوبیا که خورد و خزانیا کل جانی روش بروش کرد به یعنی شرین هریمی نوکه ویا اکونومیک گوهرین آف هوای جیکی لیه جیکی شوات دارستان و گنت و باجاران و اف پاندemia کامباق کووید 19 بیه سبب و رفشا گلان باوین جدا یعنی خرابتر دبن و دجوارتر دبن و الگورمن ایلا که دوی رفشک بسادا هفچه همه هفگرتنک و پشگریک بازد هیه تماشاوانی دلال چاوا من دست بکی دا گوت ایرو میوانی ویدیو شنه من جنین کردستانی جنین چالاک جهاتی سرفراست بسپور خانم این دلال یه جرانوس جدا لیتشتک واندگه یک افهمو خریبی دجین بزدیا جوان خانم کردستانی دجی براسته یعنی چه یعنی پرش والاتی رو حز دکن بخواشی و نخواشی والاتی خواه دجین و در خدمت آگلی خودانن و سرپرستگری که جنان دا کورد بن و کار دکن خانم دلال عزیز دل جان خیراتنا و دکم البرنامه مد سپاس کو بده با خدامه هون سرچاوی مرهاتن بری که ام دست صحبت بکنش کرم آخوا هر یک جوه جنابی و داستی خواب بدن تباشانه و هونش کی جانی پرچه کردستانی نه نال کد جین خینچی که هون اندامی انجمان جنین کردن چه کاری دکن کرم بکن امج دست بکن سیران خانم جناب و سیران دوران سروکا فدراسیون جنین کردن سویدی سال اندریش سروکاتی بی کمالی دکه دبی بگوتن ریخستنا یکتی جنین کردستان سویدی سال 1000 نسید سیفت دیان دا خاطی آوا کرن سیران خانم کرم بکن تحصیل خوب کر برم و امکانی دامه که ام بیشتر ببین براستی دلی کرکشیه سپاس جبوته بو خواته جی بلخن
گوتنین ته براستی همه هستن ما اینا زمان براستی وقتی گوتی از سیران دوران خلق جلمرگی ما باکور کردستانی حکاری دویجن بله بس پیشتی سالن شستی پنجامده مالا babamın barkırıya İstanbul'u az doğurmazdım buna. Türkiye'min fakülteyini Mamusteti Mamusti Fransızı bulundu ve lise. Aynı vakti de siyaset fikrim. Yani revşa siyasi rene da derfetme da ko amjana haber devam biken ve deri. Sale 85 vara derbi valatım. Çivecim sale noktası hatıma söyledi. Yektiyacınan noktudu hatı bu damazrandın. Sarokame yekemin bonyacıgerkun ve inisiyatifi hatı bu damazrandın. İşte az noktası vakti hatım söyledi. Bum endama ihtiyacından berici 85'li söyledi bum. Le 86 ve geriyam valat bu kare siyasi. Bale. Yani 35 vere seroka ihtiyacınanım. 25 ساله سران خانم 25 ساله 25 سال ساعت و خوش ساعت و خوش گلک سپاس ده ها استانبول می رونشتنه ده بس استانبول بله استکهلم من گلک سپاس ایدام در بازی بال نارین خانم بمکان نارین خانمش که با خانم از خبر تماشاوانی ما یعنی نارین خانم از پاشی درق نارین خانم دو پیش نهاد خواست برای نارین خانم خواهد بس خواب بکن کتایی کره بکن نارین عزیز زور سپاس برای وحمیت خیر و خوشی به دست بگه در سپاسیات تدکن پلخانه مویارات سپاس کن بردار بون بله ها افدر فتایما و امجی گلی که شانازم که خوشن بجن الوقت نابي من نارينا عمري سيردين اش رجع ابي كردستاني ما من لزانجها دمشق افنديه بهتري 25 سلام كاري ما مستقي كريا از بكاري ويجاي توريجي غريداي ما ده برتوكي ملي چاپ کری هدا و از بهوی ما ایسال جدیسی پرتوک درکبن چارومانن هلبستن پرتوکن سر جنین کردن سر جنین کردیه هنرمند جی من پرتوک درخستیا پرتوک هلبستن زاروکا پرتوک سر هنرمندن میرجی و سر نافدارن میر اف منو مامستا بهجات بحضورة چیکریش بری هیبه که دهیبه افهاتیه چاپ کرن و بلاف کرن از بهیبی ما تشروجه ده از پرتوک اندی چکم وزیتر 6 سالیه از کار دوار جنه و مالبات ده دکم من گلک سازی و کوملا و یکیتیان ده از بجدار بیما وکو من اوساس کرنا یعنی از یک انداما بنگهینم ساس کرنا و دزگاه ده 2012 من بانگ لجنه می کرد یر آواکر و ما حفظتنا جنه کرد آواکر نها پشتی مخابن پشتی بابو یارین زور سر ولاد دهاتین ازو مال باطاخ وقتو بشك مازنش قال ما يكون مخابن قبل بهلي بياني سوار بينو امنها الولات بياني لالمانيا ام دجين لي دما امهات مولاتي خو كرد لي خدا اولات مريا ام هر كودي قال لي ما ولات ما نتوام مريا وكاري ما بردوام حمي عليا گلک سپاس نارین خانم از خواستم تانی سد زیده کم نارین خانم هلبستوانا که نافدار هروا خادی چلاکین بربچه و دمافیشن و جواکی دایه بری ایواجی گوت یعنی بری چنده که رومان وی داویه به نوی هناسین جیانی رونایی دید از وقتلو جان پیروز دکم من جی که خواند که رومان اول سر مجارا کچبری دوزا جنی دستو هستی واساق بن نارین خانم گلک سپاس افدما امهات بیده براستی
11 ساله الروج آبا وتباي سوري قال لك يمدور زحمة دي دما مهاتو البيلي بياني سوار بين مقص أزبقات الشباب ويرا أزبقهم برتقا خدا تشوا قال ما شديدية تشوا أزاري ديتنا حتى جوجهانا با ولا تا مخابن بحثا قال لك تشتاكري أسبه بي بس روجي دا أبشن روجي به هندا نشانه خوريكن أزي برتقاش ورا دياري كرش از حاجة داريو وين وكيف برتقا خوش برا بشينن هذا قال لك كيف خوش باشه امیتی خوش بود برک دکم نهاجی سپاس ناری خان نهاجی از تماشاوانی دلال از خازم بیجم یعنی دیا جوان دوره که دیا جوان کردم بکه ماموستا ناسچه خبر تماشاوانی ما ببورینه دیا جوان یعنی دلی اوا میکروفون تا آهان کردم بکه دست بله برای هر تشتی از پاسیاتت کم بیلا خان سپاسیا ریا تازه و سروه مهوانداریه سر جواراتنا گلکس از بدیا جوان تی مناس کرن وکا ناوه تورهی ناوه هنری اصالا 53 لباکور کردستانه حاتمه دنیاه سالا 66 مشوب کرمام خو کریال باجار قامشلو لروج آبای کردستانه سالا 75 از چوم شامه حتی بریا 8 سالا الشامه بوم که از حتما کردستانه چالاکی گلک بربلاو بود نه تنه هر سه پرچه کردستانه لهر سه پرچه کردستانه سرانسر چالاکی سالا 77 و هما بيجا بردوامن صالح حفتي وحفتا مدس بنفيسان دنا شعر كردي كريه البستا كردي نها برتوكا منا 16 دچاپ ديار اسطنبول بله اشترى بكرتي بيجم هر چالاكين ويجي وجواكي ويجبو جنا كل روج ابای کردستان هاتی چکرن یان از یک جدا مصر نری بوم یان جی از تیدا بوم اری والا بسانه راسته یا جمله هری گرنگ کو بستوالا هلبستا کردی لروج ابای کردستان سالا نوتو سیا ام سه چار مروف بون کو ما فکره آنی دانی پیشیافه و ما هول دان کو پیکوره نهاجی الهمی گند و باجارن کردستان روش آوا استیوالا هلبستا کردی چید به آدیجی از اندام خلاطا عثمان صبری ما اوجی هر 3 ساله امددنا کسایتی کی نکرد اوی کو متعاطف کرداره اوی کو دلواب کرداوا بویا اوی کو هلوستنوا جبو کردات تشتکی جوانه سال 2004 من خلاطا عثمان صبری پیشکشی خاتون دانیال میتران کرد الپاریس الانستیتوا کردی اوجی گاوکی گرنگ بود جیانا مده بله خاتون دانیال میتران 2 ساعتش پیاما رزگرتن جبو ملت کرد خانم که گلکی جای جبو خلاطا عثمان صبری شاركين دولة عربي وكا لبنان وكا أردن وكا اشترى بجم تونس وكا الجلك أوروبا جلك دولة شاركي هبون وحتى نها بردوام ساعت وخوش از خازم تاني اشتكي بجم دیا جوان خانم یک من هلبستوان آجن روجاوای کردستانی بو یعنی برای 5 سالان دست نویسار هلبستان کرد و هلبستاوی یکمی نگذر نشاشم گوارا بربانگیل سوید هاتو بچاپ کرد نرسا دیا جوان حیا نها جناب آواجی گود 13 پرتوکین و هات نچاپ کرد 7 شوان براو که هلبستانن یدن چیرو کن دیا جوان نگود لیست خازم بیشم 45 خلاتین ویژه‌ای ورگرتیه یکم جنبو کو اندام ریبریا پارتی دموکرات کردستان سوریایی بو خدیا یعنی خدیا تجربه و عزمون مزن و مستاد دیا جوان مخابن خانم وکوه زیده دیاسپورای نای ناس کرن مخابن عزار مخابن یعنی زیده سوری دمان
وان 7 سال این دابیش بر شهر سوریه کوچبری کردستان و عراق کریه دایگاه 6 زاروکانه جمال بته که رفشنبیرین کردیه بنا بودنگه خودی و سرپیواتی که گلک بالکیش و دولمنده است خواستم بیشم شکر وی گوی را یعنی خیر اینترنت بریاس ویدیو سوسیال ما هر دناس کردم وی که ماسی یعنی رد کن و روز بروز ام گلک مرمن هجا کسیتین هجات نوا گلی مم ناز دکن و خوابن ام دوری هفون لی شکر هدی نزیک هفونه گلک سپاس دیا جوان ساعت و خوش بوم که خانم من وقوع ایرو میوانی من و هر کس و یعنی هجای به سرکات دولته که یعنی کار سرکاتی دولته که بگه اینا خونم خانم نه وقتی از دربازی بول گارامه بم گار خانم شکرم خاطر اینک بس خواب که کارتایی جناب تشکر سویت بری از گله که خوشم که خانم من ماجی دوی ارگانیزاسیونی دا جی خو گرتنه گار خانم راستی خجنه که گله خانم که هجای کسی که دلسوز اشتباه که گله خواهی گار خانم چه و چه بو که جناب تبلی کاری کنفرانس جنین کرد بود بشه اسلامی من اسلام ریس بو میوان نهیجم بود همی تماشاوانی من او گلکس پاس بلخان اف بو من حرمتک مزن بو کنگره انجمن جنین کرد اوا کرنا کنگره جنین کرد هبری هلبده سال جناب من هبویم اسکنگی هاتم آلمانیا بری نزدیکی 20 سال بو من کمالا ما کردی گرد و گلا کردی ما هجا هبون نفتا یک جوان سید کباری بو رخصتناکی باش بردوان بو و روزک نوروز ما بو میوان ما هبو اش ارگانیزاسیون جنن آلمان و نظامچه از وانا خوشتم و منگا ذکر نف کمالا وانا از بخواجی بوم اندامه و کمالا سال 1928 لامریکا دا کنگره که جنه بناوی سوپی هاتیا وکرن و پیشی لامریکا او رخستنا جنن نوناتاوی بویا باشه هدی وک آلمان دویجن قیزوی چی بون و یک جوانا لالمانیا چی بو پشتی شهر جیانه یادو دا خانمه که پر هیجا سیبیلا لینکبرگ شانسی من هبو من روژا کوی ناسکر و سیبیلا لینکبرگ من جرا پرستام گود اف چاوا بو وکی اقاس فرابو اف کنگریا جنن نونتایو گود اگر جن هم بری جنا ریز بگره و اف ارگانیزاسیون زیده بلابه لیوی دم به مخابن من گلک جنی موسا هیجا ین وگیرو استوینم و زیده جزانم لی خنجی وی چه بجم وی ارگانیزاسیون من تف کمالا ماجی گریدای بو و اویده 11 سال از نفکاری خواه من جنا کرد نسکر من ملت خواه نسکر و براج من گله جرا من از باشداری سمینار جوینن سیاست مدبوم و من براستی نوان مثلا از دچم کامپادا هیچی دچم البته کردی و من وک بچاوی آنالیزی دنیره افچه پرزگری که نف کردیم من براستی دید وکی پرزگری که مزن مالبات گریدایه و تایباتی تفجینا کرد امی در قوام پرزگری که خبردن یعنی جن کرد دبا من جن کرد بنگاه جواکا کرد دید و لما جی دخزامن از تفجین مهیجا گریدای بم و اجی گلک تشتا اگاداری دم و گلک بخاجی دکارم پشگیره که جن کرد و دخزامن از نکات دیسا مخواهی ارگانیزاسیون یه جن نونتاوی مخواهی دیسا برداون کم دخوازم اف انجمن جن کرد توان ارگانیزاسیون جن نونتاوی یه جهانی بگریدن اوا ارمانجا من سرکای تف برزگری که جنن کرد و گوار خانم شرمنستانی دایک بوده نبسته گوار خانم اره باجار ایروانم
بله سالا 16 است ایگو ما بجار ایروانی از از نکم روزا سالی روز دایگون خابیجم نه شر نکم دسا تو دیا جوان واسه اشکره گوت روزا دیوی نخو ولی از نبیشم ساعت تا نمیشه تو جوانی از نکم بیشم حدا که خودکم ساعت تا خوش تمندریش بیرو گوار خانم تا خاندنا بلند کی در اسلامی روسیه نه من زنگه بجار ایروانی خلاص کریه یا اندازیاری و پشت جیل آلمانیا من دیپلم خدای قزانچ کردن و پیراج افسال داوی مخاندن ورگره کرد لما من کرده کرد ل زنستیا ورگروانجی تایباتی نه گوار خانم کاره کی من خاندن ورگروانجی کرد بله ورگر یعنی جی کی س دیپارتمنت انتخابات علی کاری کوچکرانده خانم دلال یعنی belge وان آمده که ترجمه یعنی آری کاری دیده کج برید ما خود ساعت که دخوازم بیشم ملت گلجره اشکرده ما پرس دکن چما نه گوهر رشید باسو و گوهر مامو گوهر رشید باسو او نوی من نوی باویم نوی کالکیم نلی گوهر مامو او پشنوا مالباتا باوی منه و اسلامجی از بن پشنوا مالباتا دنویسم اونه گوهر رشید اگر خانم اندلال گوهر خانم قیزا دنگ بیش می گلک بنا بود دنگ رشید باسویه یعنی اگر به بیسته به شروع برو رشید باسو یعنی کاناپیت خاچو یعنی قیزا جوی مالبتیه همو دنگ بیشن همو دم خوش نظام گوهر دستری یا نه یعنی خانم ندیاره بخون در بزبه همی دبرنا نوشه کشیتی کلابا بستریش برا یعنی خانم دلال مخابن خانم ندیاره لی از باور دکه در باز استودیوی به ام دست به بکنیدی یعنی در بابت برنامه من در با فشنان 23 گلانی اگر از نشاشم کنفرانس جنین کت تبلیبونا گلک جنین چاوا گوت شهر عالی کردستانی یعنی او دیاسپورای اونلاین هاتل دارخستن تایبت یعنی از فازن پیشی سرناوی خواه سرناوی ریاض هزه همو اندام کنفرانس جنین کرد بدلو جان پیروز بکم کنفرانس یعنی زانم بریاره که دیروکی دا انجمان جنین کرد هات دام زراندن از و هجاین پیروز دکم سرکت نواد خواستم بیا گل کارین هجا و برومج بو یکتیا نتوایی از زانم که هند بیواجوی افراندن و ریخستن نکدانه یعنی سر چکرنا دستورنامه داد خبتن لی نقشه ریخستن آواش خواهیدی حتی کشکرن خیزکرن وکی که از زانم ریخستن آواد سر پرزگری که جنانه و تو هزک سیاسی را نگری دایه نفسا سیران خانوشکرم خواه برسی و بپرسیش برا بدن یعنی درق دبزراندن و بله بله انجمن جنین کرد دیاسپورا کردستان ل دیاسپورا انجمنی که سربخواه راستی او تشت بوما گلک گرینگ بوما همیه ام به یک دنگه موتشتی قرار بیارگرد آلمانجا سربخواه بونه جی زانی وقتی مرو سربخواه به مرو پرتر آزادتر حرکت دیگه پرنسیپ و دستور خواه گور داخازن خواه گور احتیاجین جوات و گور با پیوستین جنین کرد پیوستین کردستان دینه yani gredayet rexisneki siyasi nabi ev buma brastik gelek giringe şwa jiyana me ye Swede da je yektiya jinan Kurdistanê li Swêdê em nêzîkî notus du were vê xebatê xwe bi vî awayî dimeşînin serbixwebûnê me ez barim jiyana me dirêjbûna jiyana me jî gelek tesîr ji wê derê girt ku em karbûn bi azadî hereket bikin belê em serbixwe ne girêdayê siyasetinin jinên çar parçe Kurdistanê ne pênc parçe mecbîr nekir ev jî hene ne bîr nakin min dilê me ne biz zanê mirov fêr bûye devê mirov jinên her yani serenserê Kurdistanê bêjin
kar u xebatê me zimanê esasî Kurdî ye. Herkes bi diyalektê xwe dipeyve lê esasî Kurdî ye. Zimanê duyemîn me gotiye İngilîzî ye. Piştî wê eger pêwîst bi her heval bi zimanê civatê ew welatê ku dijîn karin bikarbînin. Dema em hinek beyan belav bikin, an jî dokument belav bikin, karin wê jî belav bikin. Bes zimanê me yê esasî Kurdî û İngilîzî ye. Ev gelekî giring e Kurdî Belê. de. Sê halên me giring heye ku me girê de. Ku yê ku dixwazin bibin endamê me divê van sê noktan berbiçav bigirin. Yê me ala Kurdistan ala me ye, giring e. Zimanê Kurdî û giring e. Serxwebûna Kurdistanê em diparêzin, em hemû Kurdistanî ne. O wek min gotî zimanê Kurdî giring e. Sê xalên giringin. Belê, ez sê xalên giring ku me tîra girê de yê ku dixwazin bibin endamê me divê van tiştan berbiçav bigirin, qebûl bikin. Hevalên dî jî karin temam bikin, guhar jî heye, nanîxan jî. Ez napirsekî dîsa bidim Seyran xanim. Yani sedema çîbûna rêxistina we yani armanc û biryarên konferansê ve çibûn û divê heyema çalakiya we de yani çi serfiraziyê serketenê rastî we dest yani piştî konferansê gelek civîn semînar panel pêk hatin. Ez zanim îro jî civîna we heye yani semînara we heye û piştî saetekî encamên wan çi bûn yani wan ez ev jî vê jî dizanim sedî zêdetir endamên wê sazî hene 11 kes encûmanê danin yani ez xwazim pirs bikim armanc çi bû biryar we çi da û awaya yani struktûra rêxistina we dî çi be ve biryar da yani wê statuya konferansê jinên diaspora yani edzam awa yani wek sazî yan partiyek rêxistinek û melek yani çi statûyê hûnê xwe diyar bikin. Ez zanim encûman me got hatiye diyarkirin. Programa we çi ye yani serok û ev serok yani cigirên serok kî bin yani ev sazî büdcê piştgiriya madî ji kê yani kî bilde ji kê digire kere bike min pirs da ser ev yani eger bîra we dadim ez dîsa cardim bêjim. Ez bi kurtayî bêjim ji ber ku me biryar daye ku em heta ku rêxistina xwe encûmanê xwe bi qeyîd nekin, bi resmî nebe. Em nav medyayê û sosyal medyayê em belav nakin. Îro cara yekemîn e berwê jî hevalan re ji min qise kir ku em zêde vê tiştê navekin heta ku resmî nebe. Bi rastî ez van hevalên ku înisiyatîv girtibûn destpêkê de Xunavxane Faîzeyê, Evînxane Vemane yê ku navên ku min bîr kiriye bi rastî ez ji wan spas dikim karekî gelek hêja kirin. Bi rastî li dîroka Kurdistanê de cara yekemîn e xebatek wesan ji bo jinan dest pê kir. Ne tenê jinan serenserê yani hemû xebatên Kurdan da bi salan e gelek rêxistin gelek hêzên siyasî xwestine ku yekîtiyekê çêkin hevkariyekê çêkin bes zêde serkeftî nebûne. Ev jî hemû evane van rojan tê münaqeşe kirin. Sedema wê jî ew e ku hemû partiyên me yê siyasî armancê xwe yê partiyê xwe yê siyasî deynin pêşiya Armanca Kurdistanê û Kurdistanê partî xerast e. Berwê serkeftî nabin. Lê em jinên Kurd ez bawerim gelek bawerim bi rastî bi hêzê me re bi baveriya me bi hêzê me bi daxwaziya me em ê bi vê xebatê serkeftî bin. Wek te gotî îro ez barim nêzîkî 200 jinên Kurd endamê vê encûmenê ye. Serenserê dünyayê ji Amerîka, ji Kanada, ji Pakistan, ji Hindistan, Kurdistanê li Avrupayê gelek welatan
و بشا ام بشا خورتان دا جیمه نه ایرو او سمینار خبات ما ایرو کنفرانس ایرو دا خورت yani جوانین کرد دی برپسیاری بگیرن اوانا Gele gringe, beli gele جوانان جی سرکفتی بون و انجمن جوانان آماده بله و aynı vakte de encumen bazırgani dibecin ya yeko kare ticari diken bazırgani diken yevanci amade boya brasti vaktekin da gelek kabatin heja hatin kirin ama her mehe seminere ki mehebu gelek meve fırsat edit ku gelek jinin kurd ve ki hevalin beşlerce jinin heja jehati jiru jehati zane ve encümeni da beşler dibin o bidilu can xabat diken herkes berpsiyar yapadike tişti ku ez bejmete Almanca ma eve ku em jinin kurd bin baske rexistinin sivil da ben bahevdu em heza xwe bikin yek li Avrupayê wekî mînak wekî cihû çawa serkeftî bûn bi lobiyên xwe em jî Armanca me ew e ku em bigehun Armanca xwe Kurd û Kurdistanê bidin naskirin li bo dünyayê li bo Avrupayê yekîtiya Avrupayê dengê xwe bilind bikin daxwaz û hêviyên gelê Kurd, jinên Kurd bidin nasandin, bidin famkirin. Ez vam ez vedî bisekinim hevalendî tamam bikin. Mirov bi heyecan dibe, bi hêz dibe wextê qise dike. Ez vê bisekinim spas. Spas ji vara bû bersiyova têr û tu jî xanimên delal naqemenekî berfre sergiringiya rola yani İslametî demek ku êdî organizasyon wa hatta davi hatta fermi hatta qeyd kirin yani destûrdava çi em ê paşê em bernamayê xwe taybet pêşkêşî van pirsan bikin em ê rabigînin lê niha em dixwazim dereqa giringiya rola jina Kurd civaka îro de biaxivim Narîn xanim gor cenabeta bandora jinê qûna xwe me hat çawa ye çi astengî pirsgirêk pêşa jinê hene li gor cenabete بله ببینم سردم دبیجیم که جواکا میا کردی ده بلکی اگر ام بیجن جنه کرد و جنه گلندی در دور کردستان یان یه نه در دور کردستان جی ام دبیدن جبری ده رولا جنه نه وکیاوایش واجودا یا اتکارم بیجم چتره لیوا 20 سال ده 3 سال داوی ده براستی جنا کرد آوایک فرمی امکارن بیجن و جالاک دبی کار دکه جبو دوزا خواوا کوشن اجبر دوزا مالبات جبو دوزا جواکه و دوزا گله خوا و نتاوافا اجبر بیه که براستی انجمن گلک باوری دایا جنه باوری دایا جنه چما اجبر باورن کوجنا میا کرد کو ببه کار بکه و کارن مزن بکه اجبر جن از هردن بجم استونا هری گرینگ و مزنه دا آباد کرنا مالبات ده مالبات کاکلا جواکیه جواک جی بنگها ولاتانا یا گلانا اجبر بیا که باوریا ما وقت موقوتی هیا کو جن بکوه دویواری ده جن کار بکه دما جن وکو بنگها که هری گرینگ و آسه دا آباد کرنا جواکو ولاتان ده از خوش از باورم بجنا کرد و لدیاسپورا یعنی جه الولد وقاربه گلک تشتابکه لجبر کنها روشا ولات يعني هر چهار پارچه کردستانی هر پنج پارچه کردستانی مقابل نگلکی خوشه نگلکی زلاله جنه دیاسپورا یک ولده به ولات ادوجم کاربر بهتر کاروبارا بکن چالاکیا بکن آلیکاریه بکن و تا دستپکتا تا گوتنک گلکی خوشگو پیپکه گلکی خوش تا گوت اف انجومن ام بهوینا کو ببه پرک داورا کردستانی دا و جیهان تباهی دا تشتا هری باش یاکو جد بگرابه
باوریا خو به چند تشتابینه و سر و بنگه جنا ما یک کرد دیاسپورا کاردگه یا یکمین باوریا و بهزا نرمته جبر کو باوریا و بهزا نرمته او به زیر یا به زیر دشوپینه و جنا کرد باوره کو و بگه داویا به ریه و تشنی باش جنا کردرا جنا کردستانی را بگبینه یا دوا تشتا هری گرنگ لباجنا ما یا کرد و کاری و باوریا و بجباکا سویل جهیا کاری جباکا سویل کاری گلکی هجایا و کار گرنگجی او جی نکیمی کاری چکداریه یا لباما کردا تشتا هری گرنگجی اوا کو مافی وکهوی دنابرا جنوبير دتشيبي هلبت ام حميد زانر فيزولوجيا جنوبير نوكا هذا لي دكاري اباكرنا ولاتو جباكي دا ويا جلان دا جنوبير بهفرة دكارن چا آلية چكداري بي چا آلية كونباني سياسي بي واتشتا هفرة بيك بيني جبر بيا كي ديسا ازدبيجن جنا كرد لها اف كونفرنسا چيبي وكو حوالي مقودي جنن جهاتي دلسوز قالك شوا كارن وا يدريج هنا زيتري 6 سالة 10 سالة هيا بسالة كار كرنا جبو دوزا جنيج جبو دوزا ولاد جبر بيا كي دما ام ودست كونفرنسا جنيكر وكو سيران خان قوتي نتهني کنفرانس و انجمنا جنیت نچبه یا خوردان هیا یا جوانان هیا یا کارسازان هیا بجان کار بجن اف کنفرانس انا اف انجمنا جنی او وکا بنگهک یا کنفرانس کا جهانی یا کردیره یا مزن و برفره کو همه کارسازن کرد جنن کرد جوانن کرد حمي هزن دي تبلي بيتش تبن وأب هيفينا كو أب بنجها كآسيا إجبار أندام بتبو كو سيران خان بودي زتري دستات جناتي هنا يا أندام إجبلي يكو أريكارية دكان ياجد بجن أب هورنا ليه كاري ما هي أمني كارن كو كاري بردوان بهورا بكن يا هيوانا أني حفتيانا أو جيب مرنا وديسا أزد بيجم هيفيه بمزنن و امي كارن قالك باش بكن و افي بي سيوانا كان توي ايش قالي كردرا نلد الدياسبوراي بلي نحمي بارجه كردستاني ونحمي من بس بارجه كردستاني ثاني تشجني تشولات ودبري كوجن لدجين لامريكا بيل افريقيا بيل السوفيتا بري بيل قفقاسيا بالكودبي جن الكودبي اليابان بالكودبي کاری بجدار ببی و درباسی و انجمنه ببی و کار بکی و انجمنش خارج بین سیوان خارج بین و کارک گلک مزن کارن ریکو پیکی و بشو بینه. از باور دکم نارین خانم هنی سر کون هلا تقویم دکن جنین رجلات نوین کی مینا جن کرد سرخایه مل بمل میری خورا مالکی خورا یعنی شردکه یعنی چقدر هنگین مهنه قیرمان مه جننه کلو چه با جن نکاره به بافی جنان دا یعنی بسر بکوه یعنی جنا کرد خواها فنومین آوی جدایه رجلات نامین کنگی من ندیده جنن عرب یعنی جه کردن و دجی تروریستان شر بکن جن کرد باشقن جدان آقل جهاتین شرزن زیرکن از حیران وام ببرا صاحب اسلامت ببرا زیده برجنی من و جنی ما گلک الفکر هم صرف نیازن دیا جوان بله پلا خان بقول بس ازبيت ما بحث جنا كرد از خوازن بجم اجدا كرد تشتك نيجي كما تشتك جي كملينا حمبي اليابا بده باوريا ووري كو او غلب تشتا دكاري بكي دما باوريا جنا ما يا كرد هر جنكي باوريا بوري بخاري ووري بارمان جن ووري بفكر راماني ووري از باورم افجن كوش فدك بكي وسبا ببي وكاربي مالباتا خوشي مال آبا بکه زارو که خال سرباتش تا آبا که و جگاتا خوا و گلی خوشی و تجبیخی باور بکه هجی سر گوتنی بار رازی به نا سر به مجاری تخازم ما مستادیا جوان را بدنگ بکم یعنی ما مستا عزیز نتشتی به شرط دیه مخابن الولات ما فين بمليون جن كرد
ما فين وان ين سرکه جیات نبن پیکرن گلک پرسکریک درتی هولی یعنی هر چهار پرچین کردستانی هر می ابدمینن و چند دخینن بدهان جنتی نکشتن دزریجی و زوداری تنبری جنان زیده دبن زیده بونو یعنی شداد نو مالی دا یعنی نهاجید بن شرط و مرجین کارانتینی دا daha زیده بونه انکو میر دایکی خود کنه خوشکین خواه جنین خواه دست خود کن کوله مخابن بس بدستيو جدان بدستيو ولاتي نو غريداي اسا تخمين دكم اون في ظلم سر جنان چاوا دنرخين با دبا جواك تشبك يعني مباري فون هوفيتيان از نو جب قالك يعني هنا مال بتنسا يعني دمرجك وسط جد تشبك ديا جوان جناب ده باشش رفش جنين كرديه يعني رجاوي كردستاني ماي باشور وای کرم خو دای عزیز ام چاوت کارن پیشوان هویتیان بگرن بله برای هر تشتی جبو انجمن جنین کرد الدياسبورا اثناء انجمن دم لما انجمن البجارتيه وما باوريا خداي واز باور دكم او قاسي باورينا وما سنترش خاله هري بالكش دفي انجمن دا دفي چالاكي في سازيه دا وبدها سازين كردي يجنا گهانه هف یکی تیا خو چکرن جبو بیکاری اف خاله کی گلک بارکش بریان ها چه نبوا اب یک آد دوا تبحثا جنین کرد و کشتنا جنین کرد کرد براستی ام گلک صح دکن کود بیجن ستم سر جنه هیا ظلم سر جنه هیا جن تینا کشتن اسنا بجم جناینا کشتن بله جن تك تك حالات الدراتين كشتن لمدفي أزبيجهم أبيكاها نبويا ديار ده نبويا ظاهرتنا في كردادة أبيكاها حالات نبويا ديار ده وكا قبادي نارين خان جي قوت هكر أم براورد بكن جنا أم نچار جنا كرد براورد بكن بجنين دردوري قرى بله جنين دردوري لا هجر أم بنيرن بلاقات ملتي كرد أزين هاتشنا بيجم أبنائي معناكو أسحقي كشتني ددم زلام چينابي مرو حشركي بكوجي چينابي خلق آجالكي بكوجن شوا جنك بكشتن أبيك تشتيكو أزبيجم بلا غلط نيفين كرن لمدوي أسهنكي طيبت منديا جنا كرد دجواكا كرد ده بينم زبان جبو أمزانة بن أمسر چه أساسي كارتك يك جي ملتك كو كتين إسلامي ده كتين مسلمان تيه ده يك جوا ملتي كردة نوت صدي أمتكارم بيجن نوتو بنش صدي ملتي كرد بونا مسلمان أزي وكان مناشترة بينم اندونيسيا ملتك وكا كردا كتيا مسلمان تيدا صدو 25 مليون حتى انها قد غير جن بيجي زلام مرحبا جن دستي خبدي دستي زلام قد غير سعودية دبن جنگي كردستان دايا انكو كردستان 500 كيلومتر نقبا مويدنا سعودية حتى بساعتا ازو تتيدا روي جنيه قد غير بديتن حتى انها جميع هولدان خدكن كو جن رخصتا مهلتا شفيرتي ورقري قد غير كو جن شفيرتي بكي نهاد بإذن دانه دستور دانه شفيرتي بكي ماشي غمنا كي بلا دابن بس هكر دابن جيش دانه برا ما في دنيا بدون شفير بله كويت حتى بريا صالك 200 كويت جنا كويتي چند بو نخوا كانديد بكي نجيدن كي خبده آنكو مريتنا يعني نقبا كردستان وكويت ده يعني 500 كيلومتر يعني بنيرد ملتي كرد تذيكو ملتك مسلمانة تذيكو ملتكي بندستي چار دولتا دايا بندستي سيرة وشنبيرية دروندا وتندرو دايا
تفي ولوجي تشتي عجيب وغريب كو جواكا كرت جواكا كي ساغلما الرئيس قرتن الجنا كرت تكرن مدبي از هناك از نتني اجبر خوا جدل خوشيا خود بيجم والله جنا كرد جواكا كرد جهوي جلكي جهرز واحترامية زحفتر جواكين دي هاگر ام وگرن دیگه مو پیر که ما بریا نگلکی دور دیگه مو پیر که ما مزنهیا ماله کرنه مزنهیا عشیره کرنه پیرکام پشتی میره خود 40 ساله سروکاتی عشیره کریه اشترا بجم رسانیا جنا کرد یک جه ملت کرد دبیجه بده و بسطینه اف قلتنا بده و بسطینه تاني الجم كردها هيا وكان كلين من ملت دي هميد بجن وكنارين زاني عربي بجي الدنيا اخذ وعطاء 400 مليون عرب بجي بسطنا نوكا بدا لي كرد بجن بدا وبسطنا بنيره وزمان جي نشبه الله هيك هاتيا تشكرن يعني قلتنا بدا وباشا بسطنا اف تتكاري برتقال سرچيكي اف رسانيا ملت كرده بيرو باوريا ملت كرده ناوی جنه تمام ملت کرد ناوی جنه کریه جیان اوه هر تشته یعنی هر تشت جنه ایدی بحثا کسی دی نکریه تنه گوتیه جیان اما میزانن جن کردیا ناوی جیانه یا دی گاوا دی مگو ملتکی مسلمانه بله لی حتی دا مسلمانی جی تایبت مندیا ملت کرد تایبتی جالیه جنه نکاریتو نبکی شوانا كورياتو نبكي وكما قلتي دولة مسلمان قد غير الظلام وجن دستها فكرن يوم بيجن مرحبا اللي ورا ضواتي ما اللي جني مر وبكم يعني جني كنت يعني بنويتشي كنت جيبون ينعرف جني ورا ضواتي ما حتى ميرك دشي ضواتي شارجنا بارد بي جن بيش ميري خدا بيش براي خدا بيش بابي خدا راد بيت كبيت دستي خورتا دسته زلاما دسته واد دسته هفده خوه دده بالساعتا ديلانه دكن قط ناكبه بالا زلام افكاچا مكتيا دسته خورتا يان دسته گلو آزادی دنیای دجوه مصر هيا اما بين خالا دين رسانيا جنه دملت ناف ملت كرد ده گلو دنیای دوا ديتيا ملتك ديش غيري ملت كرد ناف مال باطل جنه بكرن جن تاني نابي مال باطل تقري مالا فاطمة مالا حليمة مالا زرو مالا لعلي مالا نزانشة افتنايا إلا الجملة كرد أفجي نجوى الله هيكي هاتيا أو كو جنا سر وقت با أو نابي مال باطل ونابي عشيرة جهني ملت كرد ليكريا يعني ساعة تخش تبيرام الجندا خديه دعوته دهاتش كتشي خوجنا خورا دقوت شبوكي خورا دقوت دقو رابن باخور طراكن بكيفن دستيوا خورتا كتشكا راكن بكيفن دستيوا جبو خلكي دعوتي جي شربناكن رابن بكيفن دعوتي زلامي كرد دچه درا تيد نيريبا مهواني بي رونشتينا ياك ددو ده مهواني بي رونشتيبن قد تفكر جي رچينا بهنگي باوريا يبجنا كردتي تند بيجي إن شاء الله تقدر مهوانه مكلا قرطبن لأسشل صلاة الشامي جيما حتى إيجو حتى بسعة أزوتة دا جنا شامي چنا بپیشوازی تیه خبکی چنا تیه بده داری و بيجي هرا حتى برايتا ببرايتنا المالا أسنكارم پیشوازی التبكم بشت پرده دا تیه خورد تشتغلي كرمامي خورد تشتغلي كرخاري خورد تشتغلي يعني بوكتي دكه بول ما صاد بين بوكتي دكه تيه خورد بله 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 قدغه پیشوازی تیه خبکی هگر میره بین حاضر بی جیرانا و جنا کرد تاوی ظلم و زور بسر جنا کرد دهاتی لیدیسا جی جنا کرد جنکی آزاده و آزادیا خوشش کو آنیه آزادیا خو نجد هو بیر آنیه جنا کرد آزادیا خو نجد ظلام دستینه از گلک تشت کشاشت بینم کو جند بجی بلا میر آزادیا مبدیمه جنا کرد آزاده اف حالاتي کو ام دبینن وقت ما قول درنا كشتن إيش كان جا نظام شد أبناء عدتي مايا ليش كل كوري كردايا
افسر دهاتيه افسر ما دهاتيه بله درواتيه راسته سر دهاتنه گلکن ظلامکی خودی کلتور کردی به او شرم دکه دسته خل جنه هلده بله كولتورا مدتنا راسته بله کلتور مدتنه یا خلق جنه بکو جنیان جنه اشکنجا بدنیان بدن پیشگاه جنه بله مدوی استشتکی دی بیجم انه مناوی جنا کرد خواب بینه وکه همی جنین دنیای دما جنین کرد دبیجن خلق دبیجن والله جنه ما بندستن و مظلومن و تینا کشتن و ستم لواتی کرن یکسر جنه کرد جی دبیجن والله جن مظلومه و جنا کرد دنیرینا مدا حتی حدکی مظن نمظلومه او حالات تینا کشتن مدوی اسبه سیران خان و خاتون را و گهار خان را او بکم اوه انجومن جنا اوه 40 سالش که مانی جنین کرد دحرکن جبو ما في جنه مدوی اتشت کی جواره بیجن باور بکه اوه 40 سال جنا کرد دوالا هیکی دل دورا خود گره حقا دوسته هجی همی والا یا هجا تشتکی جبو جنه بدست خونه خستیه زانه جبو چه او جی بره خناده قانونه حتی جنا کرد حتی دامو دزگه جنا بره خندن قانونه حتی قانون نه غیراندن او تشتک نکریه همی بالaya او قانون دم دبی امبره خبدن قانونه دم قانون کشتنا جنه وکه کشتن که عادی به زلام بزن به کشتن تکس جنا خواه خود یا خنا کجه از براوردی که دی ایسال جواره بیشم باجار قامشلو بریاد سه روزا سروکا یکیتیا جنین روز آوای کردستان گو ما سرجمهری کریا که چقا جنه کرد هات نکشتن چقا یه عرب شبر کد نتوان لروز آوای کردستانه کرد و عرب تبیک و عرب سر دستی منه چار قتیل جنه کردا جنه عربا هات نکشتن و هات اشکنجه کرن و هات بردان 4 قاسی جنه کردا یعنی هما بجاوه بده برچعوه خواه که بجا تبگه انجام کی آدو ماهی که مدوی از بیجم وقت مگوتی منابع تجاری جنا کرد تکوشره نتنه دماله ده نتنه زلام سرکتی مازن کرنه او سلام سرکتی جی مازن کرین او جی جزکی ویدر کتنه اری راست او جی قنجی و منت اوهیه بلا قط خوکیم نبینه او جنین تکوشر وکه سیران دوران اسنا بجم کم 45 ساله دبن سها بعسیده کو صد جارا از برمو آنیمه لیم دفش خباته خو دفش آرمانجه خو نبردان الجزائر یک جنی خدا تقاندن جمیله بحیرت شورشا جزائر ده حتی نهاب ده هی کتبال سرچه هر مالکی کرد جمیله کتده الجمع هر مالکی کرد یعنی او جنا نه آزاد به او جنا باوریا بابه بپنه باوریا میره بپنه دهله هره تکوشرگه بکن دهله هره تکوشرگه بکن پرده سرچاوه بیده بکه بجه مال ده به یعنی از دیساب کرتی ده بجم هر ظلمه کی کل جنه هاتی عردکی او نشعادتا کردایا او نشعادتا کردایا بلا او ظلام الخواه گره عادت دواها گرمه دوه او قانون حق جنه ده ظلم الجنه که قانون عامن يرجلاتا نافينا هجر ما دبي ام خدمتك جيرا بكن دبي ام بري خبدن قانوني ام 100 سال دي جنه دياسبورا نجنه دياسبورا فري ماجي شيبن ام شبكن ام نكارن تشتكي جبو جنه بكن هجر ام قانوني نغهرنا هجر شكيماني قانونا كشتنه ببي كشتنه كي عادي يان ام كاربن دجني سجني وشار جنيه ام علاجك جيرا ببينا بصورينا كردستانا باشور اف 10 ساله دجني قدغه كريا چوا قدغه كريا قلت يا هجر جنا اول نراضي به چنا بيت جنا دوا بينسر هري حتى بده چتكن البروبليم كان يزنه يك محكمه شنقالها يا
اي نوف قبل يجي دوزي يك محكمة شنقالي هيا خلق جنا ددوا دبن شنقالي مهرتك دبن شنقالي القوا مهرتك يك محكمة هيا شنقالي مهرتك جرك أمهرن وين محكمة أو شو محكمة الشنقالي كويه مسلمانة دجن وسجن لوا مهرتك يدهو كده تشد بيجي الشنقالي ما وابخوش من رجوتيا ما قلت شباب تجنا ددوال كو مهكر محكمة دهو كي قبولنا كيشنا ددوا قول جنا ددوا ما برشنقالي مهكر بيجا دو ما هي كده أزي تشتكي دي بيجا همي جنا قوزي دنجي ما بتشوى جني كرد همية وكا بندست ملتك كامل بندسته ملتك جني وي ميري وي عردي وي چياي وي داري وي تشلطاندن خاني وي تلوشاندن ناسناما وي تجستاندن ميرجي بندسته وكا جني تشت أولي جيرهنا باشا أس إيرو دوزا خلاص بونا ملتك كامل بكم يان أس في شكله خورتي دوزا حق الجنات جن قريب جها بس جن أبي ملتية ملت تبدأ بندسته زلام خوشينا آزاده أس شوا آزاد يا خوش زلام كينا آزاد بخاطر بلكي 500,000 إنسان كرد زلام كرد إيرو زندانه و هر سه چار دولت دادن يعني مدوي أم هنا كي بهنا فرح في مسألة يك ياد دو جني كرد نوك جني خلقنا أو رسانية هاتيا حتى إيرو آزادية ويجيش كو هاتيا آزادية جنا كرد جبركو مزوبوتاميا يكمين جهة كو چاندني جهة چاندنية أو چاندني جي جن ومير بهبرة چاندني كريا جن مل ميري خو وكوري خو وبابي خوتا كار كريا وقتی کو جنه کار کردیا بمیره جن آزاده او جنا کو مل میر و زلام دا کار بکه او جن آزادی کی سروشتیه مدوی بس استشتا کی دی بجم هر تشت ممکنه ام استیراد بکن ام هاورده بکن تاني دتشت قالك خطرا ام هاورده بکن یک جه ديمقراطي يا دواجي ماف يعني اف هردو تشت او كراسيكو خلكي دروتي دبكو البجنة منوي متفي ام كراسي خوا خباطة خوا قوري بجنة خوا بدرون هر كار بي هجاية امجبو جني كار بكن هجاية امجبو زاروكي كار بكن هجاية امجبو سروشكي كار بكن هجاية امجبو آجالا کار بکن هجای امجبو حمتشتی کار بکن شو هر کس بکه ما فی خواه لبلا کار من و کار خلقی بی نرین من و نرین خلقی بی شبرکو ام ملت کرد خدا نه طایبت مندیه کی دیروکینا جه شهنازیه يعني أزي بس يك مثالي بيجم ده على قمشة ده كوب كوجي على قمشة ده الباكر شورشة شيخ سعيد ضابطة كي ترك دبيرانين خدا نفيسية نظام شو أغلوجي رد بيجن دبيجي وقت ما أهلي كنت حموكر نحوشة كده ومجور وبنزين لواكر ما أجر أبيتنا بوا جنا كي زاروكا والملي بدريا حوشة بر دريا حوشة بكر ده ما ديت أزو شار عسكري خل دبي درينا ما دسته خجرة ولوكر وبكفي دستما ده ما ديت بكفي دستما أو جنا كرد وجرها ناف آجر أو جنا كرد وجرها آجر شتر ديتكو بكفي دسته عسكرة دبيجي وشبه ده جرا مكارا كشتنا خاكر مكارا كشتنا خاكر لأسوأ كوجنا كرد نبجة جربوم هاگر از بحث مثال وکه ویژنه از بحث مثال آنکم بس میک آنی و هون هم میدزانن جنه ولوچ قاسیه نه باشه افهم مین آزادیه او جناهر بغدای ممنون او جناهر بغدای لاش شهیده خو بینه ضابط او جريده خباط النبيسيه دبيجي ضابط عراقي دبيجي كنت لاش دبي دبيت $10 دينار بيني او بركا ما بكره تبي كشتي حقي $10 هر خورتك كود كشتن هاجر ببركه كي بكشتانا $10 هاجر دبركا بكشتانا $20 تقول نه جايكو
20 دینار حکومت بخسره کما برک بردایی کرده وقتی تبه لاشی ببه حقی و برکاجی پاره بیده دای که حقی و برکات خسته دست خواه و دچو لاشی کنه خواه تانی پیش ضابط عراقی و ندگری دو اسناهی لم تبحث ریم شابه ورا یک دیا 4 شهیدایه یک دیا 3 شهیدایه یک دیا 2 شهیدایه کردستان الجم خود پیروزه الجم خود پیروزه جم خود بس از ایده به درج ناکم دایگو عزیز والله دنکر نوتا تیر نوبم شخفت نوتا تیر نوبم خلاصی شمرونين ازي راحات قدوريت بكم بس خن كرم بك بلا خان بس ام شتكن بلا ام بكن بس ام طيبت من دي عملتي خوش بير نكن ام رسنيه خوش بير نكن ام بزان بنكو ام نوك خلكينا سباس قوتن زيرين براستي قالك تشتخاش يعني اجدني ما تشقاس عقلنا سيران خانم ناري خانم غور خانم هلا اس حيرانه وب داي عزيز قوتني وين راستيجي اس قالك هستيار بوم ناس در بازي غورا محمود دمك بدنگ مايه غور خانم يعني كردن اوروبایی نه تن اوروپایی یعنی امردن امریکایی ولاتین در نست تنیش 4% کردستانی هاتنه هر وقت ناف 20-30 سال داویدش کافکاسی روسیه آسیا ناویج هاتنه کردن اوروپایی و همکارم بیش نه تنی کار کرو بنابرن صدام کرد اکادمیسیان کارمندن هر یکش به کمانی 2-3-4 زمان زاننده آخوان گلک جوان بونه هوالاتین دولتین اوروپایی و دولتین دن خادی دنگ داینن بجارتن یعنی ناول بجارتن تیویل بجارتن دبن یعنی هیز گلک اکتیو و چالاک و خادی بسدان کمل سازی و فدراسیون نه گلک جنین کرد پارلمنتوی دولتین اوروپایی ده شکری رو جی کرتنه دجنین ما یعنی 2 سال بری بید اروپارلمنتار بون یعنی بونه دپوتا یعنی دپوتات شهرداریان یعنی پارلمنتاری وان ولاتن کدشین شکر ناف گلکن فکر من اگر اف هیس و ریخستن کارت دروای ولات یعنی چهنه اصاد فکرم دبن سیوانه که دا کنفدراسیونه که دا یان کمله که دا ببند کار کلک تاثیر سیاست دولت اوروپایی یعنی برجوادی کردستانی بکه ورولک مازن بلزه و کد وقت تبک ناز بکه گار خان گور جناب تا اب هیز و رخستن کرد در وای ولات پرسا کردی دا یعنی تو تفکری ورولک چواد کاره بلزه اگر یعنی یگرتی ریزگرتن و یگرتن هبه بدشی اش انا خازم سرگوتن خانم مهجازیده بکم از اجی تشتکی مایم بشم اری ام دکارن نه برشی و من نادی تشتکی مایم نه از کره تشتکی بشم وکی راست سر برسوا فرصته ام دکارن پس نه بسی نور بدن لگلو که مسیجن منینه گلو اف انجمن جنا کرد ام آوادکن تنه بو خواب پاریزن باورم نه ویدا ما نو جوینه خواهی کتیا وکی نو جواکا کردی که مسیج جنا کردی هیا سد مخابن اری نو ما هبونا جنن پر هجا ایروژی نو ما لیلا قاسم او سیمولا جنا کرد جمرن جینا درسا بو پرست نکرد بناخا لی استشتاکی بجم گلو جواکا ما شاشیش کته تایباتی مالباد ناف جواکا کردی من اوش تجربه خواه دید ناف جواکا کردی که ماسیش کته جواکا کردی مالباتین کردی تایباتی خواه پر گرید ده تف اب ایدئولوژیا عاداتین ما گونر و او ایدئولوژیا خواه یه گونر جوالات آنیا اوروپا لیسات مخابن او جیانا گونر بعداتین گون گریدای ام نکارن ایرو بردوام بکن ناف جیانا اوروپا و گل دایکن مجی توان او
چه بجم او فکری خواه گریدای ادب نرز ددن زاروکی خواه نهلین زاروکی وان باش جی خواه نب انتگراسیون اوروپی بگرن ام باش دزانن اگر زاروکی ما سرکبتی بن اگر زاروکی ما خاندنه بگرن زاروکی ما باشا روژن منه ایرو چقاس کیف خاشیه و سربلندایه کرد من نف پارلمنتارین دولتین اوروپی هنه یکو پشگریاو کن از هنکا بشخصی ناسم و زنم اوانا بنیوا جی چه وکری چه بنیوا بو پشگریا کرد و کردستان کرده کن و گله جرا بلخان زنه از برپرسیار فدراسیون مملکت کرد سوئدی برما گله جرا از کرد ما یه سوئدی بره دنرم و یه ولد بینم برا نخیدن از گاوک پشکتی دبینم لما کرد ما سوئدی بره و هوا کی دور دگرن کرد بونا خود پاریزن لی او ایدئولوژیا کفناری عادتا گریدایی خود دور دگرن منه بگوت سرکفتن از گله جرا وکری دویجم ایرو کرد ما بونا پنه بر لیکال باوی ما 100 ساله جوالا درکت ما ایدا اش تجربه کال باوی ما مدید چاوا او رخستن کردی باش برده اون بو چه بوسدم چاوا کرن من بخواجی گله جرا او روشن بیرین من نبودن کاریوانا بخواجی دیده زنم خوازم بیجم اف کنفرانس جنا کردیاسپورا مواد کنه تنه بو مافی خواه بپاریزم اوسا جنا و جواکا کردی جنا کرد بدن گوهارتن لما جنا کرد بخواجی شاشی دکه گله جارا جنا کرد ویجا مافی منینه اره هلبت مافی منینه بس او ادابا مالبات کو زاروکا را دادیا او میر جن درکت جن وی مزن کرده دبی او جن جی هیچ زاروکتی اوی خورتی هم کرده مافی جن چاوا نسکه افکی ماسی جن اف جواکا مهایه اس نخوازم تو جنه ما بچوکم لی 100 مخابن افکی ماسی هایه جواک مالبات دست بیده به اونو مالبات چی شاشین مزن تفجن ما کرداجی کرده دبی ام جن جواکا ما جنین کرداجی بدن گوارتن و سیوی دارم انجمانا جنین کردستانی دیاسپوری کارین باش بکه بو اف کماسی به سراست کرن جواک تی سراست کرن اگر کماسی درخن هولی حتی ام کماسی خواه دانخن هولی و کار نکن سروان کماسیا ام نویجن جواکا مدا جن به مافه اره جن دویجا جن جیان آزادی لگلو او جن جیان آزادی هر جن راست بردوام دکه اواجی پرسگیری که مزین نف جواکا ما و وکنمون لباکوری بو پشگیری جنن افغانستان چه رنگی کرن باورم همی دیدن بو من شرمک رشم اره جیسی نوکره هبه و ام جنه خواه سری راستن دبی اف جیبه به ارمانی خلاکی ارمان جنمه انجمانا جنن کردستانی دیاسپور سپاس بو برسی واته گوارخان است خوازم بیشم گوه ام نها اتمسفیرا سیاسی و رودانی که 2 سال این داوید الجانی تقاوم تفکرن یعنی باوایی که پر اشکره دبینه که پاراستنا مافی مروان مجاره گلک وان داویان رودایه یعنی مافی زمانی دایی که مافی جنی زاروکان مافی خدمت تندرستی مافی کار چه قاس گرینگه یعنی بکار بکو زواجا بایستوز مثلا بکار ببرزدلی خواب بیگ بین بزوجم یعنی بکار بخواب بریار بدم که خودی چند زاروکان ببم آن نبن بدمی آن کنگی ببم خودی زاروک یعنی مافی آزادی رامان باوری او هبدن یعنی هم فکر خستنه که جنان و سازی که جنان جونیش بو برگریا به پیکنا مافی جنان چه گوان
دخوازن یعنی کارم با ویژن چه آلی کاری کارم بدن یعنی بارک گران کتی سر ملی و خانم عزیز و برپرسیاری ها مزند که به سرستی وی رخصتنی هری زیده هونی بالا خوابدن یعنی کی جان پرسگری که یعنی پرسگری گله که یعنی پیشید بی مافیوان بین دیار کرن ناری خانم کرم که یعنی برسی و بی پرسی بدی از گل اکسپوز بله بسواری رجی مگوت جبر جن استونك هری گرنگت فکرنا معلومات ده و معلومات کا کلا جواک یا جواک جی بنگها اولات و گلانا هلبت جن رولاوي گل کی مثلا دی هویدا از دخوازم تنه ببیجم جن دیا دما جن زارك خواه بآوايا كراست درست آوا بكي پرورده بكي وكهوية نافبرا كتو قرآن دا چيكي ادبجم وشبه دي جواكا ما وسراز دي وشن ما في خابزاني جبركو اف كوريكونها دي وكهف هردو كاراكي ما في هردو كا وكهف بديوا بيجي كوري خوا تو وخوها خوا هن دكسن هن جيندارن دبي هن وكهف دو بجين دما أفكر مازن به وزان به كوشن جي وكويا أو جن هن هردو يعني جيانكن د جنب كذا دما هاش خوها به هاش ديا خوها به سبا دما پشتی شکرنا ویجی و گلکی گهداری بده هفجینا خوا و هفجینا خوا ببینه هفکارش خورا دوی معلوماتی ده دما ببینه هفکار هلبت و کچا خوشی سر دی هاویراکی دما افده وازارو کا بده اوای مزن بکه وکم ابوتی دوی باکه بارجی بجی بارجی دوی تجی وکر ده هفکار دوی معلوماتی ده دوی ام خبره ویتشتی بگبینن از باورم کو هر معلوماتک شعالی خواه ویتشتی بکه زاروک خواه بسر وکهویه پرورده بکه و صبح دیسا از بینم زمان اجبر کو اف معلومات كاكلا جواكيا وجواكا ما وحميه وبحضره بيك سر وكهوية بزانبن ديسا الزبيجم جن چناب جن بيجي از بحثا جنا كرد بكم جنت جهان بتواهي لجنا كرد چناب جنا ما يا كرد وري بيجي دبي از ما في خو شمير بسينم يعني از المال خورون بلا مير يعني جواك يعني جهان يعني قلن دير ورن ما فهم بدن من دبي باوريا جنب ويهبك وأذكاري حمد شتكي باور از خوش باورم دما جن ببه تشنا بکه ارمان جه خو پیگ بینه ما فی خو چاره سر بکه کسک نکاره دریاوی دب سکنه او جو وک حوالا جی گوتی خانه به دلال گوتین جبکا ما کرد راستا نباشی و گلکن لی باشی وی جهنا رزگرتنا جنه رددنش بریده رزگرتنش دیا خورش خواه خورشی دیره از نابیم تا مال هر حتان ها پشتن هنا روشتن یمه یکبن هنا حالتن یمه یکبن هنا نباشن ام هنا بشك جباجنا بشك بام الباتا هيجي زورداري لجنه دكن وكو كج وكو دي وكو اخوه لي دما جن بخازي دما ما في خوا چاره سر بكي ما في خبستينه وي كار به بتشتي بكي چقاسي زورو زحمت دي لي جناكو جبري 6 سالو وردا غري 20 سالو وردا سراسر كردستان والحميده بري قلت دجي دما جنا كرد بيجي هي از بندستم ومير فيتكي وجباق فيتكي وازركان فيتكم باور بكا جنا ما وي بندست مينه وتكهز جي نكاري آريبكي وازهر دم بيجم تجنا وشوي وقت چالقوان وقت نویسکار وقت سیاست مدار كونابان شكاري كري لا ميري وي مالي يعني وكو بابي ويان براي ويان كوري ويان نزان بكي خالي وي مامي وي جيراني وي دردوري وي هاتنا وقوتني دورا خاتوني ورا باري بشات هيا بشوفينا تجارة جباكو مير بتشتناكي ليه هني جن دما بخازي بلكي دسمه كده اصلا غياب بيني
از نابجم اصلا محمية اصلا ش هبجيني خديتيا مش بابي خديتيا مش براي خديتيا مش زلامه مالباتي زلامه جيراني جواكي ديتنا اللي دما جارك تجار سجارة افمير افجباك ببينك وافجناها جهاتيا ذكاري هربكي ذكاري ميرا و ريكو بيكن جياني بشوفيني ادبيجم وباورياي دوري يادي جواك نتهني جميرة هاتيا أباكرن بلي جناجي هاتيا أباكرن دما جنو مير بهبرة بيت تشتي بكن وكاربن قلب تشتي مزن بكن وديسا أزدبيجم بنغا وازيا مش هميجنا هرجن بلا خببيني بيناوي وخورت بي بلا باورياوي وخورت بي بلا باورياوي براماني وهزري وخورت بي بلا بهستن وخورت بي باور كشن دما ببي بكاري كده بركو هري شواركو ببي كاريتي دا واجني دي مدينة كارساز يعني بكيش بري ده فازده صلاة قلبا واجنا كرد بياسا كارساز ميغبا او مانا باهي جنين قلن دي يي أوروبي يا جي عرب يا يي دردوران هنا بينا كارساز واجني بي كارساز هنا أبجني كارساز قلت تشتي باج دكن واجني ما يرجك دار هنا واجني ما ي كتناد واري كوناباني سياسة دا تشتن قلكي باش كرنا وي چالاك هنا واي دا واري وي جو ونبيساندن دا تشتن قلكي باش كرنا جنگا هاي روماني دنبيسي واجنا ما هلبسته دنبيسي بلكي هلبسته وي رومانا وي چيروكي وي حتى ديروك ناس هنا جنية ما ديروك ناس هنا حمي اوارا دا كار دكن دما ام بورن وكاري با اندر همر بادان بري ميرا همي ببين بلكي جانا جيد بوريجي چما جبر ابجنه دي كاري دكن خبا ورن يا دي يا هري قرن جمن جنا كو كار بكي بلا بدل سوزي كل باقي بكي يعني نجبر برجوان دي خويا كسايا دي بكي لا بلا بيجي از ثاني يا كمين راستا محمي برجوان دي خودكن ام دبن ام خوتشيكن وكو جن وكو جيندار دفي جياني دا لي بلا معلومات خدا نے برچاوے خوا جواکا خدا نے برچاوے خوا ملاتے خدا نے برچاوے خوا بلا ورے با کے میر بجے اب حفدورا امی کاریو خبکن اجبر کو حوالا جی آنی زمان میرے میں کرد بندستا میرے میں کرد بندستا وی چوا کاربے ویجنے رزگار بکے آن آزاد بکے دما امورن ام کھیلا خبتن کھیلا کام میر امی بحفرا وآزاد بكن أمي خوش حميد تشتي لا تاني أمي خوش دجمنا رزقار بكن أمي خوش روشتني خوي كفن رزقار بكن أمي خوش جباكا خوا تشتي نباش كده أمي رزقار بكن أمي رين باش بكن أمي جهانك خوش جهانك راس درست أمي شفرا آبا بكن أمي نفشن بيرا آبا بكن إجبر بيكي أزبينم جنا ميا كرد درفت بري حتى انها تشي هيا وكو جن الميجي بودين بري دما ام ديروكا بري بقرنها من وكو مبودين مكرتوكا منو ما مستباشر احمد شيكريا لسرنا افدار الكرد نابو هذا نهجن هنا يعني دما هون ورن جيروكا با نهجنا بخوينن هوني ببين ديروك ناسن هالبستبانن سياسة مدارن واجنا قالك شو نخون دبان بين وتشتكي ليش خوندني وليش كار وتشتك نرزالين هلي قوتن بابي خو براي خو دي خو قوتن مالباتا خو مدري ام بكهبن وورادا دما ولي قوتن براي وبابي ومامي وهبجيني ري نشاوا كرن وكتن جباتي دا بين خندبان بين هلبسبان بين دوروك الناس بين حميد تشت اف تشتاها تشتي لي براما ديني براما مو ديروكا ما جنن جيرو جهاتي خملان دينا خوزي اموابك النمونه ونتهني او بنمونش مرة بلي امسر واريا وبشوفينن او ريكو بيكي او ندهاني دا ام بغهني دا وام جزاروكي خورش كتشي خورش كوري خورا واتشيروكي وابيجن ام ورن شاشتي خوني شازاروكي خبكن ام بيجن هو بدي هون لكم دي شاشتي دا دي هون بيتشتي بكن بيتشتي بكن بيتشتي بكن دما جن بجاتيا جنينكي يعني جن وكو كتش وكو هفجين وكو بوك وكو خسو دما دجاتيا جنين نكي ادبيجم
وكاري باش بي يعني أم دبينن بونو مونا يعني تشتن أمير سبق بيجن حتى أنها أم دبينن تشنا كوكي وتشتشتنا خوش دبالبات ده تشدبن خسو بوكل دشو بوكل جنتي وجنتيا كم جارة أم دبينن هفلنج آن بورا آن زابا وخزور درابن هفدو أبجي تشتكي نباشا درفت يعني در حقيمة ده تذي أم وقت وشن وقت مقوتي أم شمال باتا خود استيبكن أز ودما وقت دوك أز خسوية ببينم يا أخوة وخسوام بيني كتشا أخوة ووقت أزو دشا أخوة أزو خسوا أخوة أزو جنتي أخوة أزو جيراني أخوة أزو هبالي أخوة جيراني أخوة أزو هبالي أخوة أزو جباكا أخوة أم بهبرة دما أم بهبدورة كيف خوش بن أم هبدو فين بكن أجبر وكار بكن أو جبر من كار بكن باورك أبناكو كيدنا برا جنا درابي وجباك آباب بي ومير جارجي نكاري باندوري المبكي وجباك جي نكاري باندوري المبكي ودي سأزبجم باوريا مبشنا كرد هيا وأب أنجمنا هجي سباورم أنجمنا مجي سربيت اشترابية وقت مقودي كوجن باوريا يبشني هيا كوجن وباتشتي نباش راقي أم تشتي باش باتا خدا أم دستي خدان السر وأم هم بيزي ختن ليه تشتي نباش أم وادور بكن دانفش مي بي جيانك خوش درباس بكن دبين جنجي هنا جنكوك جيانا يعني قلت لي وسط تلافي راس الناس برسي ويا كلك تيرو تجس بازدارم از نهاد در بازی با سیران خانم و سیران خانم یعنی جنابتا اندام انجمن گل پفگردان دانستاندن و جنین دیاسپورای ولات ایران سرکی جاناستی یعنی تکلین و برخصن جنان یک کرد یا آن بیانی بوی رنگی را هنه گلو یا پلان واده هیه وان پفگردان تکلیان چه بکن سپاس براستی خوشکه نیجه گلک تشتان گوتن گلک تشت گلک خوش گلک بله لی از حاضر هنک بری کو فرصت برسی بدم هنک تشتان بیجم دیا جوان گوارخان نارخان گلک تشتیم باش گوتن گرین گوتن براستی بله تایبت دما دیا جوان بحث kültürê Kurdî gotê rast e birastî jinên Kurd li dîrokê de li destpêkê de serbixwe û azad e û bes divê em ne bîr nekin ku êdî sal bi sal her tiştê guharandin ew tradisyon û adetên teqewtên berê zêde yên baş zêde namîne yên kem yên xirab dijî berdewam dike tiştê ku ez bêjim gelek caran da mêrên Kurd ji me re dibêjin ku ma hûn çima nabînim ma jinên faris jinên Arab wekî we azad ninin baştirin ew wextê wê tiştê dibêjin ew ne ji bo baştiya û zêde yeksanîbûna mêrên Kurd e ji jinên Kurd tê bersiva min ev dibe ji wan re ku jinên Kurd xwe azad e serbixwe ye karî bi serê xwe hereket bike karî bi serê xwe biryar bide ew ji wê tê ne ji bo ku yani zêde mêrên Kurd ji wan re teklîf dike û rê nîşê daye ew ji wê tê bi hêzbûna jîrbûna jinên Kurd ne tinê em dibêjin niha mesela li Swêdê li civata cihan dibêje cihan gelek dünyanî gelek yani Swêdî taybetî dibêjin jinên Kurd cuda ne eger tu bibînî întegrasyona nav civata Swêdî de jinên Kurd gelek serkeftîne îro parlementa Swêdî de 6 keçikên Kurd parlamenterin li televizyona Swêdî de çend keçên Kurd programlê derin medyayê wesa yani jîr û jêhatîbûna jinên Kurd ji destpêkê de tê saat xoş ser bilindim Müslüman İslam buna Kurdan û pêşveçûna civatê kapitalizm bana heme tesîr dike ku roj bi roj jinên Kurd ew azadiya wê ew serhildan bûna wê piçek kêm dibe carî em nahêlin em hinde bin destin welatê me tune carî jî em jinên Kurd carî jî em azadin em serbilindin serbixwe ne
li mesela diğer civan bahse yasak eğer em civata Suedi berbiçav bigirin yasayı Suedi devletler Suedi li dünyaya da yekemine hükümeteki yeksane civateki yeksane serkefti bu yeve mezeyda jme sal peştirim belki yasayın wan ser mesela yeksani hatiye damazı bes li car dijî jin lêdan dixwin jin tên kuştin ez xazim bêbêjim ku yani guherandina yasa tinê besê nake terî nake divê mecliyê însanan bêguhartin nêrînê însanan bêguhartin ew jî bi van rêxistinan ve çêbe bi van saziyan ve çêbe niha rola diaspora jinên Kurdistanê li Swêdê yani navê me ew gelek giring e ku em bêjin hertim encame jinên Kurdistanê li Swêdê ne em encûmanê jinên Kurd bêca am damezrandina encûmanekî bi 200 jinan li serenserê dünyayê gelek giring e ev danışname guftgoya me gelek giring e rolekî mezin bileyiz eğer 100 kez guhdarî me bike belki kêma sih kesî wan nêrînê wan ra tesîr bibe bêguherandin ev rol gelek giring e em bêjin yasayê Kurdistana serbixwe federe ser pirsa jinan em yekîtiya jinan gelek yasa bi pêşniyarên me hatin guherandin wê derê vek mînak kuştina jinan wê derê bû muebbet yani heta mirinê ew pêşniyar yekîtiya jinan bû me bû wan rêkiribû me daxwazî kiribû mesela xetenekirina jinan sünetê jinan cadî pêşniyarên me berbiçav girtibû me derê yani me gelek tesîr kiriye alî ewana rêxistinên jinan mesela niha encûmenê jinên Kurdistanê li Swêdê rolekî gelek giring heye ku tesîr rêxistinên Kurdan partiyên Kurdan bike bi mesela tezgahê bi mesela tanzîmî stratejî bi mesela yasayî tesîr bike ku em wana tesîr bike mesela yeksanî demokrasî nav civata Kurd da pêş da biçe rola me bir awayî gelek giring e rola me ew e ku em karibin jinên Kurdan heme bin baskê tezgehekê de bibin yek daxwaz û pêwîstiya gelê Kurd û Kurdistanê dengê xwe bilind bikin bigihînin yekîtiya Ewropayê bigihînin Ewropayê bigihînin dezgehên internasyonal ku ew dengê me bibihin em piştgiriya wan bigirin ew karê dîplomasî gelek giring e rolekî gerekmeyî me bi rastî tiştê ku karibim bêjim mesela perwerdekirina zarokan bi rastî rola dayikan gelek mühim e bi salan me proje vê awayî çêkiriye em çûne dibistanan da me semîneran da ye me şagirtên ku diçûn dersê Kurdî wane bi mamosteyên wan me bi hev re kar kiriye rojên taybetî rojên goftîgo me dibistanan da çêkiriye ku ew xortene nêrînê wan bêguhere ji ber ku ew perwerde ji mal digire ji bavê xwe digire min xwe wextê semîner da me xortan yek ji wan xortan rabûye gotiye ku wê demê keçikek li hûn zanin li Swêdê çend keçikên Kurd bi navê namûsê hatin kuştin yani wê demê navê Kurdan gelek xirab bû heta ku zarokê me nikaribûn li dibistanan da bêjin em Kurdin bi girîve de hatin keça min bi girîve hatin malê gotin mama hevalê min Swêdî nêzîkê min nabin dibêjin bavê te bê min bikujin em hatibûn wê rewşê lê bawer bikin kar û xebatê yekîtiya jinan di vê meselê de rolekê gelek mezin bêyîz me hemû kar û xebatê ku dabû vê meselê ku em navê Kurdan paqij bikin vê meselê de dibistanan da rêxistinan da nav psîkologan nav sosyalê de em diçûn me semîneran da li mesela alîkariya jina keçikan da ez xwe min însiyatîv girtiye
neziki 20 sal 25 sal alikariya van jinin ku tandituji dibinin keçken ku problemi van li mali heye alikari mekiriye li ez van 2 salên davîda dibêjim li her derî jî dibêjim birastî dema jinên Kurd keçkên Kurd tenditûjî dibînin rola dayikan mezin e na an dayik alîkar dibe bu bavê hevkarî dike ji bo ke ev keçik tenditûjî bibîne azadîn ya wê qut dibe li malê azad nîne li derve azad nîne kontrol destê dayikan de jinên Kurd li malê nikare bêjî rola tit ez desthilatdariya min li malê nîne ji ber ku her jinên Kurd li malê desthilatdariya wan heye birast Spûna malê ye jina Kurd. Jina Kurd spûna malê ye. Jina malê vêce eger ew jinik piştgiriya keça xwe bike piştgiriya kurê xwe bike bi zanetî bi rêyekê baş bêjî ku xuşka te tu çi mafê te heye xuşka te jî aynı mafê ye ne ku bêjî ku kurê xwe re here xuşka xwe kontrol bike min xwe vê gelek van tiştan girtiye min xwe gelek alîkar bûme van tiştan de min dîtiye birastî jinên Kurd eger rola xwe bi zanetî kar bîne ji bo başkirinê pozîtîv ji bo başkirinê ji bo menfaata keçên xwe xuşkê xwe bûkên xwe wekî xuşka narîn bes kir eger bi zanetî kar bike û bu piştgiriyê bu pozîtîvê em ê hemû serkeftî bibin birastî em ê gelek serkeftî bibin rola me gelek giring e ez bes tinê vê tiştê her derî de jî dibêjim em piştgirî yektir nînin em eger piştgirî yektir ve em li vê derî pênc jinên jêhatî jîr wextê ji vê derî derkevin her yekê me pesna hevdû bide ew baweriyekî mezin dide xelkê ew guherandina nêrînekê ye li eger em rabin bêjin ku wallahî falan kes vê got xelet got ez ji wê baştir de wê çaxê em piştgirî yektir nabin em hevdû zayıf dikin min bawer bikin ez 25 sal 26 sal serokatiya vê rixistinê dikem min tinê ne yektiye jinana min Federasyona Komelên Kurda jî gelek kar kir yani bi aktif ji bo ku destûrê federasyonê bê guherandin ji pirsa mesela yeksanî û demokrasî û bêşdarbûna jinan da gelek pêşniyarên destûrên wan da rola me heye ew destûr hat guherandin bêşdarbûna jinan zêdetir bû lê bawer bikin piştgiriya ku hevalên mêr min girtiye min ji hevalên jinin de negirtiye ez dê her derî yani belki hemî jî birastî jî vane divê em êdî vekirî biaqilin ez dayîkek tinê Vê tiştê de şartî nemîne piş perde nemîne yani divê münaqeşe kirin ku ewane bê vekirin ku em van tiştan durust bike van xeletiyan xwe xilas bibin ez dayîkek tinê bûm wextê min karê xwe ez ciwan bûm hatim vê derê diya ciwan dizanîm û min jiyana min salê heftê çarê were ez nav siyasetê Kurdî de me hepsê daima me çarbeşên Kurdistanê me diya ciwan dizanî bi tinê bi serê xwe keçe xwe re bûm keça min 4 salî got ez hatim vê derê wextê ketim yektiya jinan wextê ez civînan de mam bawer bikin heta nîşevê saet 11 nîv 12 civînên federasyonê berdewam dikir min keçe xwe di hêla cîranan Kurd net hatin alîkariya min net kirin cîrana min em bê serê te mira çi digotin ku ala xuya seyran her ji civata mêran dike ber wê dikeve van jinan civînan keçe xwe tinê di hêle wê nezanî seyran xanim nezanî yek û vê tiştê gotin ji jin bûn mêr nebûn Zanim oy jinê me xwedî nekem kem devdiranîn hinek jinê me ne nezanî nexwendî qeber xwe nekeve bira xwandîne hemû jî xwandine em piştgiriya hevdû nakin em ezdiya hevdû dikin ne ez pênc destê xwe dibide bigerînin ne ez çar jinên wekî were niştime vê guftugeyê divê ez serbilindim birastî jî em bihêzin em cîr û jêhatîne
ve em pozitif pişkiriye bibin. چه دبین سری خانم کردستان چی به سرک وزیر دیا جوان به جناب تا سرک به نارین خانم وزیر روشنبیری گوار خانم چی به گوار خانم مافی جنان به اری او پارازده مافی یعنی پاراستان مافی جنان یعنی یکی مستر سد میری چطره ساعت و خوشتی ev gurtkoyna pevistama drojan heye ve diye juan zanı denk geleklerini zanmıştır eti. Nakabaşı. Juan zanı vakti me konferansa çekti. Ama دوباره دبه نزانم کریه شکرم خو ابي خددي قد كان چمکی دوباره دبه آسا کرم بکن سینا خانم تا گوتنی خو تمام کر عزیز Ne ola? چمکی هوده چه نباشه سیدارا ویلا من از خوازı bana denk بکنم ben bir bulmam karım tamam. Yani min got ya seçer roj be haftan rojan bu me به هیچ که پیام اکواد به هیوی ما پروگرام وسا بردوان هبن و درک بروش نال خاکوم بکد بجوی نرجنی کود پر پیوستی و وان پروگرام نه یا مهی وان پروگرام یا مهی اموان تشتم بپیون به هفدورا ام گرک بپیون جاردن سیران خانم ام دها بکری بپیون هنک تشتی ام نخوازن لی راستی ایدی دم هاتیه همو هر تشتی گرک بکری اشکره بیشن خرابیشی باشیش جای برسکه واس سیران خانم یعنی از تشتا که ساعت خوازم پرس باید جوا که مدا زیده ای چه وا دیشینه و چه وا خمگین دکه و چه وا دلخواش دکه یعنی گوری و پرس گریکا کردی آنجی کردان یا هری مزن چیه از خوازم برسیو زانی خوشا بیلا پرس گریکا کردان یه هری مزن نه قبول کرنا یکتره یک nebuna me brasti salane ev me bêçîne ew me قبول نکن em hevdû qebûl nakin partiyên siyasî hevdû qebûl nakin em bi salane çend cara muhawele kirine ku yekitiyekê çêken heta birêz kek Mesûd xwastiye konferansekî natevî çêke nehatine bavdû nikaribûn serkeftî bibin ji bo çi ji ber ku herkes maslahetê xwe yê partiyê xwe yê şexsê xwe difikire ne Kurdistaniya xwe ne Kurdistanê difikire زانم یه سگل me hemiyan لیکن جاده بته دلخواش دکه یعنی چه تکی خواش yekûmin dilxwaş dike tu zane ew ne ew civat çar jinên jîr û jêhatî re em rûniştine em hevdûra pê em hevdû bihêz dikin yani bihêzbûna me serkeftî bûna me wextê ez xortên me bawer bikin wê derê nêzîkî 30 çil xortên ku ji min re bêjin dayê alîkariya wan kiriye niha ciwatê de serkeftî bûyne ez wextê wan dibînim çavê min tîjî dibe ewa bû min yani dünyayê her serkeftî bûna xortên me serkeftî bûna jinên Kurd bû me serbilindiyekê kevxweşiyekê herî bilind e êdî me ti carê bi xwe dilxweşiya şexsî min nefikiriye ji xwe jiyana me şexsî nemaye carne ez telefona xwe meze dikim bawer bike axiftinên min yê şexsî nîne tinekê çaxwe re belkî ez axiftinê şexsî dikim bi telefonê re hemû kar û xebat e hemû yani jiyana me ew e wê çaxê daxwaziyên me xewnên me xemên me hemû dibe Kurd û Kurdistanî birastî jî Elbette. eğer ez biminim Valla dava beter salondur از هستیار بوله باندورا که مزین سرمن خفتن وکر از راستیش از شوکی دارم گلک سپاس راستی کردم بگه سیران خانمونی کارمونده بود em jware birastî ام خاطری خالده قدی ست چند دقیقه پاش ez her carê spazdarim ku ez we bînim bu were mirov bihêztir dibe cana em dikevin psikolojiya pîrbûnê mezin binê bes wextê em me bibînim ez ne Fikir nabî. ez bihêzim
yani jinin Kurd hizb baveri be kar her tişte bike. ساعتها تخش Em kar be bu safkuna Kurdistan'ı tiştek dici ez bejin diye civan gote meri Kurd şobindastin çavakarın Ali Kariya jinin Kurd biken ko azad be. Gotun ekrasta bes ve de tiştek bejim. Yani eğer jinin Kurd azad be بهز به کاری به پرتر علی کاری به سرخابونا ریاست کردستان آزاد بیرون کرد çünkü insan azad tam azadiye ingit diye pırtır de bixaza azad be yani awaj em çıkaz azad bin behez bin em hindi karibin ali kari azadi buna serxabuna kurdistane bike azadi buna gelek spas diyor civan تقبی کرد و دخواست تشتک بگوتا کرن بگه دخواست و دیسا دیا جوان عزیز یعنی گوته دی خواه بیشه و پاشت برسی و پرسه کرن بدی ازی باش جادا بتا چه دخواست بگوتا با هر سه خانما طبعا زحفتر فرصات دامه کو از تشتیت خوازم بیجم نها هون هر چار هر پنج خانمه نیجام دنیای دا مرو کاره مواجهه هر کسی بکه روبروی هر کسی ببه اش دجمن خرابتر هیا مرو کاره روبروی دجمن ببه لیا هری زحمت مرو روبروی خو ببه ایرو ام روبروی خو دبن وکجوری یا هری زحمت اوا ام جن کاربن روبروی خو ببه یعنی اوا بویا وک تقلیدکی وک مودیلکی اما ام دبي زلام 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 حقيقي باشا باشا اف تشتي سرجني يرو وقتي ام تشتكي بناشرين جواتا مقلك خوشا جبركو حتى دستي خلا دين نسر برينه درمان جيتونيا aynen همي تشتي سرجني قالوا تشقى سجداريا جنيتي دهيا افرصاها اش همي جناتكم افيك قالوا دما ام بجن فلان زلامي جنك ان يسر جناقه جنك ان يسر جناقه اموي زلامي رسواتكن اموي زلامي ادانتكن اموي زلامي قالوا ابا شوي سر جني نجنا او مالا جني او مالا جني خراكر نجنا لي ام نكارم بري خبدن خوك مقوتي قالك زحمه امرو بري خبدي خو مرود كاري صد جاري بيجي بشتا دجمن بشكي مرو صد جاری کاره بیجی ظلم نباشه بس وقتی که مرو نباشی خواه بیجی وکجن او زحمته او تحله لدرمان جی ورده یا بلکی نارین آنی زمان و بلکی سیران خان جی آنی زمان بلکی هر سکا جی رنگ کش رنگ آنی زمان او کره خراب او ندایی که کوی خودی دکن او نه چما از بره خانادم دایی که از دبجم اف کره هتا فلتان تجوهرت كيف أخذت تشتكي وتخوها في دمال ده حبس كرتجو عيبة دركبه شما مهردو قياسها حريته قياسها آزادية وكهف مدوا شما ما پرورده وكهف أو پرورده نكره بس كز بري خناده جنه نابجي تأفجين جهة نباش خدي كر خلد بإسلامه يعني هجر أم بينا إيرو جواتا ما جواتا كي تايباتية وجدايا شني جواتا يرو أفجع في كتنامة شباركو أمبارح خد دنخوا از مش وابد بيجم أول شيء مجو أم دجي كشتنا جنانا دوي كيزك كنيه كشتن دوي موريه كنيه كشتن دوي قانون بيجو هرتن أو الآليكية بس كاتشقا وكي دي برسكريكي جواكي كاتشقا سوجي جنيتي ده هي قالوا جن تجاري بري خد ديخوا دبجي كات دورام جيتي ده هي يانتنايا أفياك يا ددوا وقتها ما بحث قانون كر من بحث قانون سويدي كر قانون سويدي أمزانش قانون كي نازك حق بربريكا جيد دوا حق دراجي دايوا لأن بحث قانون دولة كرد تدنا يعني كوجه ملتي كرد تدنا از بحث قانون واتكم جارك أمبري خبد الواقانونا أف قانون حتى نها صدي صلابة حتى نها زلام دانينا يكشن تنجي جه قانون اللتنية وقانون دانية دبي قاضية
بس أواكو قانونا ددينه قبولنا كيف كذا مثلا أحوال شخصي بلكي نارين أوزان سوري ده مثلا دبيبو ببي قاضي يجي ممكن بقاضي به ليد أحوال الشخصي ده قد غبو كنا بو كذا أحوال الشخصي ده إنهم تشتكوا بحثت كده فقصدا مجي أو جذابونا إيرو أزد خازم أم تركيزي سر بكن أم بري خبدن خواه أم نما بري خبدن أم بري خبدن خواه أم يا هاري زحمته لعلاج جنابي بس أصدق فرق ذاك بله ويا تاليجيكم مدبي أزبيجم دنيا هميد بجي زرام ستونا مالية وان هوا تقول جن ستونا مالية جن ستونا مالية مير ديواري داري مالية بالمسد مير ديواري داري مالية جن ستونا مالية أستشتكي دي دبيجم كرم أدبيجم راست زرام ستونا مالية وكاد زندو بندي ويخورت وكا دشيج درباتي إلى آخره لجيان لجن ستونا جيانية مير ستونا مالية لجن ستونا جيانية أجوارة تشتكي دي بجن جنيش قوتيا قوتنا جني 200-300 پیغمبر هاتنا سر دنیای چیه مسلمانه چیه غیری مسلمانه قالوا چما یک جن تنه پیغمبر تو نبویه یک جن نبویه پیغمبر خواستنش قدر جنه کم بکن جنه قوتيا أري أسنبو ما پیغمبر بس من پیغمبر آنينا من پیغمبر شكرنا من پیغمبر پرورده کرنا إذن جن بر پرسيارا پرورده كور كاج بر پرسيارا جنينا صحفتر كور بر پرسيارا ميرب شمركو أول خديد كي هاگر كورا كي چوت دركت وك أمبري خوددن بابي بي گرك أمبري خوددن دوي كويش إدي هركز ويا كناكي إدي أفيكنا بيرامرو أو تشتكو كسي بحثنا كري إيرو أم بحثتك إيرو أم بحثتك نيشانك دي هاي نيشانك جلك كردي ديسا أفجي جريداي بزمان كرديفا جريداي بوسنيا ملتي كردفا ملتي كرد أزهد الرسانية بتجرم أتخازم هرواكيكو أتخازم أو رسانية بجرم يعني أزبيرا خلكي بينهم كرت دبيجن جن ومير خوش وبرا دي وباف دوتمام وبسمام بوك وزافا برا خبدني شجهي نافي جن ومير بهبرا هاتي نافي جن بريايا مير هاتيا جن ومير خوش وبرا دوتمام وبسمام كرو كاتش دي وباف كاتش وكور لا كاتش وكور دي وباف خوش وبرا جنومير بوكو زافا دوتمام وبسمام زماني خلقي يعني ما في ببره هاي ماش قد نبو نزاني شخص ما في باي لأسباب إنهم زمان يا جوانا سيزي يا جوانا يعني أفغستيلا زواجي أفيا كردايا عمري أحمد خاني آنيا زمان كوما موزين قستيلي خو بهفد جوهرن قستيلي خو بهفد جوهرن أف قستيل وقت بهفاتن جوهرتن إيدي دبي أسمام اشترم أزبمرم أشاغرم أفا عمري 400 سالة وبرجع أحمد خاني جيهبو أف قستيلا هيا عادتا بيروز يا كردايا ونسبة سيران دوران أسجل كي دور نابينم وبيكري سيران دوران بشكل يك جوا جنينا أس حقيقة بجمنا بصنة تدم أف حقيقة نبصنة باور دكن ويك جوا جنا ب كو بيكري بشكل أس دش شهنازية بيتكم سباس بنتهم يعني هيدي قوتني من نمان از دخل جورا ماشي براتشان قوتنان بيجا وز براستيجي دس وقت ديفيد ساعات وبيجي دقيقة دخل از تدور وتير دابن لي سيمينار وان وهي نن دشتبه نقدر نجيب كابن إيرو نها ما نجيب ميجرينجا نها قربان از مثالك اشترى بيجم مثالك اشترى بيجم سرجنا كرد كو آزاده یا نه آزاده
جنا كرد آزاده لي أزي مثالك دينم مروفك هيا مليونير ملياردير بس قروشك صرفناك فرقوي ومروفي فقير چيا فرقوي ومروفي فقيرناك أو مليونير هجر بريخوا صرفناك نمزيخي وكمروفك فقيرة فأو جنا آزاد هجر وي آزاد يبكار نيني يا نزان بتشلو وي آزاد يبكار بيني وككونا آزاد بي سباس Aynen Musa. بس حيوانات ببداي عزيز سباس سپاس از راستی جی گلک فرکیب خوش بابا خفتناوه داکا است گار خانم تخازب گار خانم از پرسکه دد باشی جدد کاری یادی الگورته پس گریکا که با یا هری مزن چیه تخازب تو جی برسی بابا پرسی بدی وش چت دلخواش تبی و چت خمگین دکه و دیسا جی الگورته یادی هیچ که باشی گوتن یا جوانی دی گوتن من نمان یعنی فکری پیش روش جدن ما یعنی تحریم کردی دا یعنی به چاوا بد به چتر بن یعنی به برقراوی مربوطی یعنی پشتی آقا خفته دی رسا بردامای رسا 100 سلفی از باور دکه واقعی به هرتش به باش به هیچ که بیام جهاد کرم بگه بگار خانم میدیم دکیجن داوی چبکی من دم و گله گرد کرم بگه پشتی گوتنن برز دیا جوان نورم رخنه سرجنه کرد بکم یعنی ابرق پشتی باش لی دیسا لی سیرا خانم جی ناری خانم انک نیترالیتی توی کرم از راست بشم اره براستی جنا کرد گلکیجه و كماشا جواكا ما أوا وكي مهزناك رخنا هاف بكن و ناف جواكا ما أو رخنا وك حقرات فينا أو جي ناهلن أو برزغريك أو رخنا سرچه برزغريك دفيجن ناهلن وكي باش جرساري بفينا و از بجم إيرو بو جواكا كردي تایباتی با میره کرد ام جنه کرد نهی برینه ام جنه کرد نه از نکارم بجم همی جنه کرد لی نو جنن کرد نو جواکا ما جنن پر هجه هنم پر سرکفتی ایرو پوتنسیال خاندوانن جنه روش به روش زیده دبه و ام جزانن وکی اقل تاجا سریه اگر سری تجیبه و جواگجی نو جواگجی کاری ویزیده با و تایباتی لأوروپا ساعت مخابن از نکارم بجم جنا کرد آزاده لولاد جی یکو هاتنا اوروپا جوالات هاتنا از تایباتی دچم مالباتین کرد یکو پرزگری گیوانایه و از دوینم ساعت مخابن جنا کرد آزاد نینه اره هنه آزادم لی پرانی مالباتن کرد جنا کرد آزاد نینه و از گلک تخوازم میری کرد را بجم اگر هون خوشا جیانا خواد خوازن جنه خواه هسکن جنه خواه مافی واناجی بپارزن او میری کرد ویجا جواکا کرد دبی سرکفتی بیم بس او جواکا کرد جی تفجنا کرد گریده ایه سید مخابن از گله جرد چم سمینارین سیاست مدارین من دشته عجیب دینم 3-4 جن هری زیده گلو اوه هسکرین میرا و رزداریا میرا جنین کرد گلو جنین کرد نکارن پشگریا میرین کرد بکن ناف سیاست ناف پشگریا کرد و کردستان لدیاسپوری دا گله جنین ما ایرو ناف سیاست مدارین دولتین مزن رودنن خوازم بجم هیزا واناجی ایدا هیه و سرکفتن واناجی دکاره کیری کرد و کردستان به اسیوی میره کردکم کرم آخا مافی جنا کرد زیده بکن ناف سرکفتن ناوی از ناوی جم ناف جیانه زیده خرنگه هرن یعنی زیده در بابن بو اوی مافی از ناوی جم
اسیوی وادکم بیلن کچی ماجی خواندنا بلند بستینن لما گلم مالبات هزانم لألمانيا کچی خوان نهلن دویجن آزادیا کچ تفتشت خراف گریده ایه نه گلک شاشت فکرن اگر کچک سرکفتی به او هیزی ده پیتشتی باشته چه ازش تجربه جیانا خواهد و گلک دخوازم وکی او ما فی جنان جن بخواجی بده هز دکم پسنه و رخنه به هوره لما بو من اگر هم دخوازن جواکا ما سرکفتی بد ام گره هر دو به هوره درخن هولی هن سرکفتنا ما هن رخنه ما لما حتی ام که ماسیات جواکا خواه در نخن هولی و جرا سری نبینن ام نویجنم دکارن سرکفتی بن ام نویجنم ما او پتانسیال خواندوانن ما مزنه اره بس دبی سرکفتن راست به دبی اف ایدالوژیا کن به گوهرتن تف مدرنیزا کرن جواکا کردی مدرنیزا کرن گل مالبات هم کرد شش فندکن و ناتری اگر مثلا انتگراسیون باش هم فکر آورین گل مالبات ویژن و زاروکی ما بحاله نه انتگراسیون باشی دکارن سرکفتن که باشی نابری بدم سرگوتنی تا پیامک هات من نخواست از نابری بدم یک دنویس ما فی جنان دبی سازی و خوانداری سیرا خانم دبی اونا ما فی اندام LGBT دیگر یعنی یه زانی یه چاوا مالا تا و با LGBT چه دردی و بسی منینه ام هلا 100 سال 18 مانه هناك يعني دبي ما في LGBT دبي تقرا نورمال ده نورمال يعني تعيش كقوت بلا نوستيجم كلام بكده او فكري هيجا كرت او جيج النازانيته كلا جرا دوينم ميرن خواندوانن هيجا ريا چقاباش بركه خداتن بری مهک بوم من راستی مالباته که هد نه هزاروک هفت خواندنا بلندستان بون گلو سرکفتنی بو دست خوش ساعت خوش مدید وکی او ما میری وی مالی ما فی جنا خوا باش دزانی و چه بالا منکشند و گلک مخاشد او جنا کرجی جی خوا نازکتیا خوا کردبونا خوا جی باش خای کربو فازم بجم او سرکفتن برا نترسه جواکا کرد سرکفتن نش کرد بون وی دور که او جنا کرد من تف جنا که علمان چو او وک کلتورا کردی او خارنا کردی اماده کرد تشتاکی کیف خاشی بو مالباتا کی سرکفتی زاروکن وانا پرانی خواندنا بلند ستاندنا یه دو بردوام بو خواستم بیشم جوی مدرنیزه کرن نترسم نه مدرنیزه کرن گره هنه چه بیشم فاکتورن کلتورمه سیمبولن کلتورمه دبی ام بپارزم پرورده زمانه ما دبی ام خواهی ام سرکفتن ملت خواه نترسن اجوی مدرنیزت کرنه نترسن و ام رخنه کرنه جی نترسن رخنه بو راست کرنه شاشیا جواکا مایی و از باواره وکی جنم انجمن جن کردستانی دیاسپورا و سرکفتی بن لما ام شرم نکن که ماسی خوا درخن ام شرم نکن ام رخنه ها بدن رخنه الخط رخنه خواب بکن پاشه یعنی هیچ که جناب بار خانم تقول مدرنیزاسیون نترسن 1930 سالی مالبت حجی جندی جناب وزانی که بو باب فولکلور کردی زانیار اکادمیسیون 5 کیزه هبون خانمین 5 کیزه هر 5 خواندن بلندستان سال 30 بجبا چلی تازه 20 سال هاتو بون یعنی که راوی بون شو ترکی عثمانیش بس فرمان ترکان راوی بون هر 5
پروفیسور دکتر زانیارین هر پیچ کی زوی زبی بیش هروا یعنی مالبته و گریدای خانم ما بیشی خواهشی سپیکر رادیو کردی بود یعنی از خواستم بیش مالبته یمینه حجی جندی مالبته یمینه مالبته و امی کردستانی شینکن آوا بکن باور بکن انجمن دایکه و گریدای آره از دیگه بک داوی از دیدی نخواستم راستی چه خاطر من ناش کردن تشتکی ناجی لذانه من لذت کردم بکن خانم عزیز گوته دی خواب بیشن یه داوی چه بایه و خواستن زیده بکن امشی دی خاطر خواب خواستن گارش که گوته دی گلک خوش بود گار از پاش راحت رونم پاش کداری ما باور بن برا میری کرد ما باورن برا جواکا کرد باورن شکر میری باورن دبی شیره چه نه چه میره زانی میره نبستم سیرا خانم کرم بک اگر گوته دقیقه زیده دقیقه دموه کرم دبی ام خو باور بن ام باوری بدن نکو او بزوری ما باور بن آی سا ام آزادی او نکارن آزادی بدن اما دبی جی آزادی نایه گرتن آزادی نایه دایر ده گرتن دستاندن دبی آزادی gerek گوتنه گیجیه دبی جی زارو که بیچک اگر نه گریش کس شیر نده دوی ام گوتنامه یه داوی اوه دوی ام جنین کرد خبر خستن بکن براستی کار و خبات جواکی رخستنی دا بجه بگیرین که ام بو کاربن مافی خواه بزانتی بپارزن و کاربن مافی ولاتی خواه سرخبونا گلی خواه بپارزن او دوی ام برخستن بن دوی ام پیشکریه هفدو بگیر دستی هفدو بگیرن بومن او گرینگه ورن ام به هورا کار بکن جبو کرد کردستان و بخواه سپاس از گله که خوش بوم سپاس از گوته دمتن سپاس کرم که داری خانم کرم که تش گوتنه خوابیش همیدی تباشون ایمجی نو ایجس بنجمن بله سر مسئله لی بردموه که خوشه دبی ایجس دابن نبسا بله سر مسئله باوریه از بجن هگر امجن خو باور بن و کسی دیجی ما باور بن یعنی چه میر به چه جواب به چه گلی به جبر به که من افسه جاره چهار جاره از بگرینم از بجن دبی ام به حضور باوری خو باور بن ام برامانی خو باور بن ام جالکی خو کاری خو باور بن ام بجن ام جین دارن وکو میر وکو حمی گلان ام کار گلک تشتاب کن دیسا از بجن اگر جن خو باور به و جواک جی پی باور به و مالبات جی پی باور به و حمیکس پی باور به و دو وکو حوالی ما هجای جی گوتین ام جی به انجمن باورن انجمن جنین کردستانی دیاسپورا و بربه که بلکی ما خواست اكو افتشتها شبه وكو ما قدي ببي سيوان حمي جنن ما يكردابا سرانسر جيهاني نتهري جنارا شميرارا شقلي ما شملاتي ما يكردرا وكو امكاربن قابن مزن بابجن حتى نها افقافيكو مشوقان دين قابن قلقي قرنقن امكارن باش دمكا كرد دمكريا ام بهيفينا دما بوريدا ام تشتن قلق باش بكن وام ارمانجي خطيك بينن حتى كو ام نكاربن حمي ارمانجي جيبيك بينن ام ام بس تاني ام تخوازن ام في انجمني بكن بنقاها كاسي ودروس جا نفشين بيرا إنش جوان المرة شكجا وشكرارا وشقلي ما يقدرا كيسا دوبارا أمس بسيادة دكان بينا خان وشرادوا بيوا برنامج چند بو زور سپاس و سلاوی من و ما چنگر مش حمی هوانه ما جنن هجای بجدارا وش حمی تماشابانا گلک سپاس عزیز گلک خانم جیبرا دیام شاند هزار لیبوری ندخوازه پروبلم پرسگری که وی تکنیکی چه بیه نکاره یعنی نظام لپتوپ ها به چه پروبلم حیف ست حیف یعنی اف چالکوانه که اف جی هجا جواکناسه اف جی سروکا کماله جنانه مخابرنی روژ خودی گلکن امی دیس از ترک دستی با بردادم امی دیس جا گلک جا راستی افده بین دیا دایکا عزیز دایکا دلال بوده دی خواهی زیرین بیشه ایدی همیشی کرم بکه جاتوش دقیقی تمام کرم بله دقیقه که زیده یجی بلا قد باوریا زلا ما بمهابه نبه نخمه بس باوریا ما بمهابه وكسيران قوتي اب يك
ومدوي جن خوش بیر نکه مدوی الخواه گره مدوی رولا خود نکه دما خود تعالی دما کو حوال بچوک دما کو رحم کریه زکی جنیده جیان همیش زکی جنیده کبه دما دخلقه چه دبه دناوه ده دنیا دخلقه دناوه جنیده دنیا دخلقه دناوه هناوه ویده دنیا کرو کچ همی دناوه هناوه ویده دخلقه دناوه هناوه ویده مزن دبه دما دکوه سردسته بی دما مزن دبش شیره وید خوب شیره وید مزن دبه ببیر و باوری و شیرت و سرپیاتی و لوراندنا وید مزن دبه اگر اوده خورت به او زاروک خورته اگر اوده ضعیف به او زاروک ضعیف اگر دبیجن اگر مروف ظلامک آوا کر تاکک آوا کر اگر تجنک آوا کر تملتک آوا کر بلا جنش خوش بیر نکه دورا خوش بیر نکه دا یکبون بخواه تما خوده کریا بهراوه آنکو اگر باشته دا بفکره جیان همیش نواوه درد کده بلا باش ببزنده سپاس سایره نگم سپاس خوش برگار جان گوت لیتهنه خوش کدلان از ایتانه دقیق زیده نو دخوازم من اگر نو ملبات ها کرد هسکرن و ریزداری هبه او ملبات ساروکین ساخلام و ادب باشو بدن لیبو جن ما رجازه بجم جن ما هجا hürmet cemalbat nastinin hürmet kazanç dikın hunci jentiya xwa çadbêjin naziktiya xwe xaykin bo mêrê Kurcî birêzdarî we hezkin û serkeftin dixwazim ne tenê jinê Kurd wisa jî hemî civaka Kurdî ساعت باشه خوش خانم عزیز دلاله جا از نزانم راستی از این عجیب مهمه یعنی گله گوتنین خیردار گوتنین خوش ببیستن و سیوی دارم که اف گاوا که و آویتیه یعنی اف ساسکرن آوی کمالی یعنی دیپش گریا جنان دواری ریل برگرتنا پی پسکن ما فوندا کپر تی سری جنانش که قوار خانم جی گوت یعنی اف پروبلیم هیه نوا مالبتا دا یعنی زیدت یعنی ما فی بی مروی که هم در باری حق خداگاه دار بن دبی لازمه نما زنابونا ما یا ما فی می قانونی دبی جی پر گرینگه اف ترقبی جاتا گوتن لیبلش برکو گلک کس زمانی حقوقی فهم ناکن الوان پر زورتی ایجار گوا ما فی خواب بزانه بن امی پیستر بن ام دکارن ما فی خواب بخوازن الوان جی ببن خوابی پاراستن و بیچاره نبینن اسیوی دکن خانم عزیز که رخصتن آوید دمک نزیک دا فرمی واره قید کرن و رزقنامه یعنی دستورنامه خواهون پیش و بخن و بجو شک مزن دست چلاکی خواه بکن از بی باوری دمه که اوی دواری پاراستن مافی بروان دا جمع رو ببی یک در فتن هری گرینگ و باندور و کردمک نیز دمی انجام خبات و ببینن اسیوی دارم که انجمان جنین کردیان دیاسپورای بسیار خانم وکوه یعنی وکوه هیجا کارو هلوست خواب پیامه که گریگ درو پیلان دیرو که کردن دیاسپورای و کردستانی دا بنویسه اسیوی دکم که پیش روژه که نیز دا امی برنامه خود گلک جار بجون امی سرکاری یعنی چه هاتیه کنه و چه کاری کریه درباره پرسگری کنو آواین چاره سرکرنا وان پهورا نقاشی بکن چاوا ایرو ما پرسی من گلک بون مخابن یعنی خبردان ساچوی دوم پرسی خوش بیر کرن میوان عزیز ما مستاد یا جوان عزیز دلال سیران خانم دلال خناف نهاد دیسا جلیسلات کم بار خانم عزیز نور خانم عزیز گلک سپاس دارم بو بردار بونت برنامه مدا سپاس که و پیجی نیرین خواه پیام خواه باش و تدار مرا پار وکرن و مالا و اواک وقت خدا من ببورینن من دم و گلک ستاد از بناس کرن و گلک کم خوش بختوارم براستی هر یک جنابی و یعنی باور بکن جواهره که گرام باهای خمل و سربلندی ها جواکا میه باور بکن حفظه داریا ولاتی مبکسین وکوه هیجاین خواهدی عزمونا مزن یعنی ما فی مروان دا دوز جنان دا جیانی دایه از خوازم تایبتی سپاسیا
از نکارم نهاد سپاسی که بعضی ندم فیضه یونس خانم که ایرو سمینار رو به هیه گلک لبوری نخواست بخواست گلک آلی کاری که بعضی دامن و که از ایرو ام بچون ریز رمت خواهی جیرا دیار دکمش بو پشکری آلی کاری آویش بو بعد فیضه خانم درک هر یک جواد بابات بکن گوتن گلک خوش گوتن هر وقت پاسی که بعضی دادم گوار خانم جیش بو علی کاریاوی جیرو هفت اویجی ناسیا من دا چند خانم اندام انجمانی مالا و 1000 جرا نوا به اون خوش بن بختوار بن ساق بن سلامت بن کار جیانه و ده سرکت نوات خزم خانم عزیز گلک سپاس بله خانم سپاس از ماچ تکم همیان و سرچ علی مرات ده لی سوز دادم باور بکن سوز دادم برنامه من دن از تایبت گل هر یک جوا باشقه از دردک یعنی جبو منو هیچ که پرتوکک بابو یعنی دیا جوان از سیاست سلفی برنامه تایبت گل سیران خانم گل ناری خانم نو با گوار خانم چند برنامه مچکه ده نخوار جد امی دیسا گلک جراستی افده بین و دیسا درقا کاری انجمانی سرکفتی بن هدیر یا راست بکی و بکی هلانی بلند ساق بند گلک سپاس تماشانی عزیز ویدیو شده ما ایروین تمام بو اما دکار وری و برا برنامه بیلاس ترکیه داری نری وشانی معروف اصلانو و حتی نوشان نکردن و میوانیدن ببینند نوا خیر و خوشیه دا ببینند خوشیه دا صبر زیمه و گلک سپاس میوانی عزیز سپاس در رجی سر کردم بالاخره گلک سپاس